belobi mikaba. Fosi mi bensabi mikaba. Isusu migano you sabi milibi yawe. Na meka yuani pasa mi parapa. Na yuani namo. Oh mi parawe. Yuani pasa. Sonne aitanga aebikite. Sonne aishuti ala febikite. Sonne aebi watraya bifulo yawe. Na meka yuani pasa mi parapa. Na yuani namo. Oh mi parawe. Yuani pasa. Sonne aitanga mietaki minaugo. Yesu sumigadu etaki mimugo. Aitanga aebi kimite yawe. Na meka yuani pasa mi parawe. Na yuani namo. Oh mi parawe. Yuani pasa. Oh Rafa. Oh Yahweh. Oh Nisi. Mi pana yukai mi. Mi parafa na yukai mi. Aini mi bala libi yawe. Aini mi susari bi yawe. Oh Rafa. Oh Nisi. Gadu na yukai mi. Mi parafa na yukai mi. Oh Yahweh. Oh Nisi. Yahweh na yukai mi. Mi parafa na yukai mi. Oh mi pashekenu na yukai mi. Nani bala libi yawe. Oh Nisi sari bi yawe. Na yukai mi. Papa na yukai mi. Oh Rafa. Oh Yahweh. Oh Nisi. Oh mi pana yukai mi. Mi parafa na yukai mi. Oh mi pashekenu na yukai mi. Be careful, Israel. No one can love me. All I did there, boy. And say here, then see if I will kiss you. Mi deben sacar mi go. Na mindi fuala gite si. So de bonyo bende. Abe meke mi wakalon today. Atagi mi akigi dem bonyo ya. And me support me boy ni den and this I live. Then sasabi taki mi de masa. So the mitagi den neben kisi o neben kona libi hele me opota ambu tapu den fudu. Amen. Bonsoir ali kimanga vura YouTube fanga wi atapu me optaki ala sama meke mbufa meke hodi ali kimavura YouTube. Bonsoir atapu ofa. Dende ahi osufu Israel. Mi support me I need them. And today shitaki ali kimavura YouTube ya inuan hi program tuta kwa hi program da kwa hita fashi program bolti sa obegwenzi kabati yote kwanza de kai riska da toke utakia au kotakia ngawi aba gadu da toke fia sabi gadu tide webegi taki taigi ala de sama ja sabi gadu di wan leli sabis gadu di wan sabi samana yeye safe ali kimavura YouTube utaki di anga tide ali kimavura YouTube koleli sabi tide bikasa ya ucha wotu kongiwi da toke sisi na wansi sanki wima bisani di kengi ya ali kimavura YouTube quality. No one can love me.
alikima furaji utu fia connected da taki yasa taki wasama connected bigin weke taki ko connected alikima furaji utu gau live ini radio tu de azwanga wia tidena wi anga wi alikima furaji utu se sakaba taki bonsoir tapu hodi o vai wanga uwa makala onema hodi gi ala de sama welcome gi you and that's so bad I can see me selfie side they really be thank so side na why me think so and that's so natanga yesi na minde ende meke bebe kondeso alikima furaji utumia ukoliti dei mu quality koteke mo wortu alikima furaji utu because c'est so mi sabien personne mo stakia ipacha wortu donc kiwanga yu jai telephone safe wasani be nanga yu if you want leli sabinazi sama nazi sa mo bo alikima furaji utu if you want sabia wortu fugado asisa o kontaigi tide kotekenga yu makandi alikima furaji alikona radio utu donc kibigi pacha ngala de alikima fure quality da tora kipacha ngi sai bala meke quality wortu fugado alikima furaji utu na sai chai kongi yu tide kan rediska live ide radio utu da ki aitakenga ala sama mo foi mo takenga juma bikata igala mo taki yeke o mapiki muteke krona baka da twata kali kama furaji wale sanjo wani sabiti dali kama fu radio urutu sana teke yukron baka sama na sisa and side make today because you see taki asataki sisi jataki gado anyen eli bikengi ali kama furaji utu ali kama furaji utu na yu anga yote wani ye mai sisa kama kwa bifucha watu mo ipo ye award tu da twata kiwe pasanga wa ko we live radio ko we alikima furaji utu nadora kiteyere pokwa eta ki ujaino hita vai chota ki vai psada taki besabi alikima furaji utu wishi ya wakele ki wishi ya gusabi ga dutar kede pokwa so ide pasa ni yeshi ya na wote pasa asane de ka rediscati de live ida to ai committee with dala kogwe alikima furaji utu kifauta yi kama takina yu anga yu na ye pacha wotu da taki yu anga yu je pacha da taki je nye pacha wotu pacha mekya gwe mo fa alikima furaji utu azoide ya una wolen tumishinga mo because esta gasade wachu kaba wa bifu kote kyali kima furaji utu ki get ready say kapache mekya la sama quality de live radio utu azwa mude ojanya wotu fugado alikima furaji utu aigwanga langa da taraki mekia bigi asabigi koseka komichi alikima furaji utu bika san live utaki se safana wa programa ya soda taraki utaki piki so inwa tasi bika san live utaki wotu de faliki nadai bakango and that one taki sesa kwa to pala inda to kiala sama sabel kwa alikima furaji uko takenga sako akshisa ni kanedia be sabiti de kwa kishi bika sesa ki to sama abu afuto ini kabana ne tide wo pocha feshi ne tide de kan rediska live ide radio to go tekenzo because he wapiki fugadu moizo alikima furaji utu usheka bataki adena san feshe fuluku natona kilele kai rediska alikima furaji utu mamna osevi na utaki mofe save your tag usama nema uzeta koya wotu aiko alikima isefe yapo kutakela de gudu de yabia la sayabia so alikima furaji utu letia yogwe fika de na metagi mo fia fusta wotu na sasa mutagi mo alikima furaji utu azwaigo lobi na bashali kima furaji utu adefi gwa ini keliki adefi bibi takiwa gado fisu ime bilobi inda to akifia bilobi inu na isetaki libia nya gota bufutego and
so defegete alikimafuraji utu so defegete uja Facebook uja na nga YouTube tu dato kina pay one year chan kwa alikimafuraji utu uja Facebook uja na YouTube na pay one year luko no mistaki one special big up gi ala desama fu YouTube one special big up gi ala desama fu Facebook wa makala ona bika de video mo ipi teke you big up alikimafuraji utu daki sisa opa mic figi no na pe ko bigingwe isi safuka we dai mo ipo ku kede sama itebe kede sama fia vibes sabakata na we teke sasa de kai rediska live ay ko we Wacha na sana live ini radio utu azoida swete kia vibes tide na monde libi makada kengine ki angasi sa dide kai diska live ini radio utu tide Misa mikadolo mimi Mbungsanga domingo Agi engri mampiti Adewa nadangado Nekuri ngie glory alate Nekui openena he That's what I can mafura yo tu fija yo sumetagi takibigi teke san fishi kifi because se o chawo tu kopati giti yali mafura tu teke san shikifi wo tu alikizani Aliki mafura yo tu sesa kaba kifauta yo kaba takiwa madala pour yo taki register live in radio tu bonsoir vanga ici ça Bonsoir. Taki ilike bunga na latin radio milutu. Kota to o taki kale sama efa ko fure ye bu da kite esko ye taki afasi sa itaki fo itaki tanga yo esko ye bu no na pe ya Register ye taki go gwan e bonsoir vanga gide sama on diko ye fure ye yo bo Ok, bonsoir à la team radio milutu mi hope taki webeke bunga ni breakti fujanga uti deneti and hope taki uke bigi bunga. Dus u kan take fuye o vous sokande no kotini mérite. mi dekta est-ce que acti wo luku fure ye wonga fa de kan parce que kanya écouteur kanya ya bon écho de sana pe ma est-ce que ye asisa bu no ya so OK de taki ay raisonner et il faut dataki est-ce que écouteur fi ko luku fa nga écouteur fi ko luku fa ça de nga écouteur fi kan yo mo ye yu bu awu ko nga écouteur fa ça de c'est ça vi ka ba bika so de shimida che ye mu ma la tetina Donc, c'est moi ici, mes bali, à la team radio milutu wangudu, bonsoir. Mi hope taki webeke buna pete. OK, d'accord, est-ce que mo ye mu no no asali ki manfu radio urutu aliki manfu radio to amenga wi uta kyanga mi ke luku foye asisa bombi kamida chi eye buna se fumi mana awi kanena ye bu est-ce que ye bu echo d'accord ki taki baka diska ko yugu fude ye yuna se fiana Ok, bonsoir à la team radio milutu faye gwangau. Mi hope taki webeke bun. OK, d'accord qui légèrement mieux. OK. OK, d'accord qui mi dekita ki desama eye yubu no ya pe d'accord ki kataki anga desama mo bon frère ali ke manfu radio uta we chango wakada d'accord ki fo shugwe mo OK, d'accord ki no de OK, d'accord ki na seti. OK, live ini radio wutu da ujanga asisa de kai register live ini radio wutu o takianga ida taraki no aso fo shugwe mo fa wena tagida sama na you aliki mafura radio wutu fo shugwe mo fa aliki mafura radio wutu na you adesiza Ok, il faut que je me taki quand même taki mi breiti fu sabi taki abi son sama di fidèle à radio il te wan taki wisha le kai dondo inaki de sama diapete en fu sabi taki de fu de mo bigi ay gimpishi e ke wanju kauma de so big up à la de fidèle fu radio ilutu fu gomo fa we minari deska Bernon bikasa de bikati de wambaya to shalinga mfinga ma mina kotika sama mia wankotika oman mi konfu a famille abisoina de smisata ki kande abicha ipsama disabide abisoina de so mi konfu a famille abisoina ma sasa msataki moti de mi to di ali kaba ma bon apiki meisho en mi de aide-soignante de métier donc na sasa msataki gomo après fi poser question msapiki Alors, mina yeyu. Désolé.
Ok, dato aqui, wana tide dato aqui falta aqui dessa macabata tide o aqui ba masa gadu to taki masa gadu awandi meke go tapo ali mavura jo to become na menga ya bia go tapo ko kwai Yes. donc voilà da o taki ba gadu and tide idea so fucha you denki ko kenga winga you experience fu alibi parce que fo shi go gadu me de kidaki o wanzama de bedenke oui and me sabi bakate de ulo poser des questions na o taki go mo fa fu leli mo sabi a tadi meke tide ikengi libi angala de wape to taki fo shi go mo fa we leli wi sama na gadu se fu mo fu sama na gadu. En fait, mi denki taki gadu ane gadu na wan kibito ligala sama okay wisha na ala sama wan accepter asana pe ma gadu na sama di meke himo langa gontapu wam kwa kshimi fa gadu se fi du mame ken se fi minabi question minabi réponse na question na pe mami sabi taki abi wan sama de di meke himo langa gontapu e na fasi taki ude a gontapu ya so se fi tu abi ala wan histoire di weke libi sama se fi unabia en fait unabia koni fu asanapi okay de a révélation nataki gadu na wadi meke himo langa gontapu ala sandwe sin autour de nous lontui na gadu gi libi sama koni fu meke ala dati. Ok, teta ki gadu na wandi meke ala go tapo tata ki gadu na wandi meke ala wipocha na wandi meke ala wipocha zo fomu fu sata ki ala wifa o ki fa ode aso. Exactement. Alors, oui, na créature fugadu, mais ça fait que mon créature a du kamada wantaki, a momenti pe de aina be fiuma, wansani e passate ça a umang anga mang, ok? Et comme que en fait a picking est formé. Ok, da wantaki na asan de gadu pochon place taki, te aumanga mamiti asan de passa fu en picking mukongo. Ici, deux, ne se fait en fait ko taki, est formé, oui. Fa mina o makota igi non plus ma na eteke aten fu forme wine image fu mu de agonta puye ekelibi sama Kota ki da ki gadu forme wine image tata ki kota ki ke fa ode aso gadu alwan libi sama ke wi abede. A bien différence entre gadu sabita ki gadu wan yeye. OK? Abi gadu apa gadu apiking anga gadu asanta yeye. Gadu apa a Peking? A Peking de Jesus Christus anga asanta yeye. Fin fusta de di sana pe imu plonger vraiment fu fusta san sefi aina beibolini. Sabita Matijo de aso na isagi you cha you ide ko you bikane na bitu santa ki explique ou piki ushina la igwanga de time afade ka bika ou de aso jusqu'à 22h le kufa ego na le kufa ba explique ou gaga bika itaki abi gadu apa a Peking anga asanta yeye. Yes. Gadu apa na samadi de aina bigin. Okay? De pasa we koni eke libi sama. Okay? Abi gadu a pikin Jesus Christus na aman pikin da sende kon. Aina te. En Jesus be de kaba. Gadu Jesus se fi be de senste aina bigin. Mana wan yeye ma gadu meke Jesus Christus kon eke libi sama agon tapu. Afso de meke de takatoli fu Marie da wan taki awan frau di gadu choose di gadu choisi ou shitaki a san na taki a kojanga be sonde se fe e fu a be si bien man. Okay, en awan ye sani. D'accord aki na oui ai match oui na odu fuja de na apa a picking e fu soto ade. Sabi taki ala de di na gadu. Ma tewe taki ala de di na gadu. Ye ana se fi fashi ye begi ala den di sama. Awata di mo so matewe taki aba to taki gadu créer you na image to da wan taki te gadu eke famille de ya so mo taki miri deska mi sabi taki teme luku mi se fi da me bote fu gadu. Okay. Mesha wondu fu gadu, mesha bigi fu gadu bikataki saide gadu meke wan libi sama. Il faut s'entendre. Ok, ma teta datora kina koda kifita kina di sani koda kina ale di a gadu apa anga picking asanta ye koda kina wa esprit na wa yeta na koda kina gadu apa anga picking a wina image fuden Ukata kenso
Ok. Mas data que em atura data que après c'est sabi mi kada famia guainha bebanga kada mi go sugu fade kan est-ce que gadu gadu meke em atura est-ce que wabua image fu gadu e fu na wabua image fu gadu fa u sabi apishinape. De taki te contemplé a monde, te contemplé des bons, te contemplé gon tapu. Yeshi en fait to taki aba bote to, a bote da wan na définition da wan taki a bigi fugadu. Ai o taki bote te e fumanga e taki a définition na beauty a moi ne na bote, ma ye fasi o taki yesha bigi fugadu, a wondu fugadu en fait. Da même te le chapte o le Bible. Yeshi aba chai pisan kande di gado du de san na pe yeshi on bigi gadu de ma a bigi fu gadu to weke libi samaya una abia fustan fu dati en fait même si yogo suku même des scientifiques CFI abi wan sanidi et dépassé d'évidemment fustan ici yo suku te ma abi wan sandi noiti ya o ma fustana a onwondu anga o bigi fu gadu. Ma yo poi experimenté a bigi fugado bi kataki sai de kande wan san yo pasai ni libi yo shtaki boy asan di pasai ni libia na bigi fugado na modus na gadu wan meka san ya so pasai ni libi so na ngai egi ka kiti sefi Ok. Na koda aqui fumu sai welcome capitão big up para aí time radio tu foshu mo fa da aqui na koda aqui que fa debe bika ai no tem se sa fa debe me ko felon debe so igado wan wetima anga galanga ba koda aqui na gadu be jape wa image de poti gadu ma gadu na wan so sama to fumu ça. En fait, il s'habille déjà Bible beaucoup taki Jesus bede ni wan juif famille des juifs famille déjà ana juif na fade ka sande na paka na wetima de tede meke felom de biabi fusuku chu so sama ishi ma wama Bible beaucoup na ikuta taki Jesus be ba kai kemi e fu Jesus be weti fam de biabi fu abi wan image ko taki fu de meke de felom fu de ma de felom di de meke agon tapu ya so wa man fu abia image apia ni wede ni fu wani dini gado fu wani begi gado bika na fake na juste felom de du sani fu rêver et fu so de choisi wan acteur fu bekan meke pe a rôle fu asandi de wani fa histoire di de wani raconter ma na koda aqui ainha tu gadu não sama sabe fa ba kama fa wetima ainha tu en fait fumu fustan. Non. Ou sabi taki ako fu son en famille, ako so fu anko taki wan lo sama, e ke fa wako tikaya a daluku enso, ako fu so wan lo sama, ako bora ina famille na ape, ma natina ita yu taki e fa be fonce de po, e fu abe weti fan, e fa be langa baiba of so. Na fumu fustan, ainha tu, bika isabi tide ou de aso full leli sabi bika kanye mi se fia so de question ye pose na lime leli tide bika mi se fia me sabi me teke a pashi da ite fu sabi sama to eta ki about gado sama en fa aide tu kutaki dem dini wan sama de kai gado a santa ye nga piki nga esprit fa sande du ko en fait fa pia big fa na big fa sande en fait normalement ye ke wan libi sama abi wan tente o sidon ko onda yo aksi se fitakima fa ala de san ya iduma bosta en fait abi wan san di mystérieux tu vois yo aksi se fitakima fa libi sama idu bosta fa we iduma bo sa ide meke de bosta de yo bigi aksi se fi fra sabi taki te wan sama teke a décision fu wani diniga du tu fu wan da libito ananga o eyika tina gadu se fi révéler se fi oui par son esprit ici wan eke femme de aso nami famille de aso tide ko taki aini a période dimide a fu dinigadu anami se fi choose taki yeme o dinigadu mi sabi taki na gadu taki anga mi kosensi de ste gado begin fu wani touche you atika a big en fait il se fi bigi poser il se fi question di abe no iti poser il se fi ishi kande abi son samajo bigi fe le dede bikajo taki boye fum dede a helmi ogo ishi en fait ye bigi taki anga isefi kande abi wan san yo taki ma fam duma meke kwa gon tapu sefi de so bigi aksi sefi fra ya be noiti aksi sefi
Donc sabi taki a momenti pe we ka stop fo ani din gadu tutu c'est na fasi taki gadu se fin révélé et c'est fia oui sonde oui c'est fi sabi. Okay, na koda ki giyo saita yuti na gadu sefi e kwayu koda ki ayeyes fugado kwaita ki imujini en fait. Exactement. En fait, Anna oui choisi Gadou, na en e choisi oui. Abi son sama de meka choice fuani suivre Gadou, abi son sama de meka choix funa suivre. Okay, ma fitaki na tide ke fitaki na yeye dina itaki gona se dogona dia. Fitaki na yeye se fugadu se fe kwa de sama fugodi na gina side de sama iwaka de sama osu ego bika nataki wa so tu fo se de gona sama go ipele ki gona sama osu kade fe tinyu mate kaja sama be igone de sande de sama iwaka ganda egwa de sama sade igwa de sama funa yeye se fe kwa dato daki fu mi fam fu staff na yeye kwa yu awakti te gadu te ke na igwa keliki maside de sama igwa de sama. Que da meu guia um antoli fumi mon témoignage o msabi taki mi dai mi libi en 2012 2012 bena bengi fade kaita bika no no de na fast pour leli sabi gado fait da dit ma minha fu taki a pichape fu com piquio sorry minha fu raconta pichape fu piqui na question fi o msabi taki en fait mi dai libi 2012 mi mito amati fumi di inviter mi akeliki en migo baka wan today fiwani misataken go mo indipima do na period da pejugo a wansani pasa pe mi ko dai mi libi baka tenem dai gwa ini mi libi baka boîte de nuit nga de sot sana pe nanana baka di ali o fudimbe accepter isas aini mi libi mi abe dai libete mi accepter isas abaka di ali ninga do khobre ku wansama fuko gina e fanke libaka ne na ape mi decide fudini gadu tutu that side make me taigi sanya fu taigi taki gadu poti samana gon tapu fuko takyanga yu we kanshi aina bible taki abi den disciple de be annoncer évangile bika e fu na wansa ma de fu annoncer évangile fadio dumaye awo tu fu gadu e vous sang de gadu abi wo koma fanoudu fugo teke den wanja choisi. Okay. Na koda ki giyo koda kina de sama waka de sama na gadu choisi ne take den waka de sama osu. Vous savez ala sama gen conviction ala sama fami otaken ala sama gen conviction ko otaki fa ni gadu bika mi ade en position fuko juger bika de yo fakoto ya de ade lon tout de sama osu. OK? Quand taken pur minade a fuko juger dishia ma wan kodo sandim sabi que ça soit na catholique que ça soit na pa de yo fa kotoigi e fu gadu wani chayi kone au chayi kone meshi gadu sa khobre ko en secte même fu chayi kone ye gadu même wan samadi na kristen ai taigi woutu ma ise fia dai iji gadu e khobroik ala wan ini soutu situasi e futa ataka ya choisi en abi wan but presigiu au go teke wan sama fu chai kongiu fu kontaigiu saya bi fanodo fu dai kone. Okay, nadra kigiu saya tagiu ya so fu mu fu saito ale shidal ki mafura jutu de sama ana wakare wakana gadu choisi den. Okay, madata ki dina taki gadu choisi sama ma omen o datora ki nona de meke mi akshake so taita ki na di gadu de abia pa asanta ye anga piki ma datora ki da fabe appa asanta ye nga fade kana sadio mekele ki de ala de kele ki na sefi gadu de ni nefusan ala kele ki na idini asem gadu par exemple vu que obeta ki fuyo fa koto gida alopia no takaba den bakate da me takaba wan dimiego de he o fa koto yi par exemple de na fête Noël. OK? Noël awan momenti pe ye souvenir fu a konfuye isas. Na wansa ma sabia période exact di isas meke ma le 25 décembre awan période pe ko taki ye membe a deju ma adia aman pikimbe meke jabe kwa gonta pe ke libisama. OK? Mi den de na fete so den se fi quand était wansa ma de apparemment de na accepter fu sama gibulu de fika igweta kina volonté fu gadu tu vois donc abi piki sanso dami
dami otaki apa pemiego mi pemiego, ok? Kota ki saita yode na se fude yo fakoto igi. Voilà. Okay. D'accord, otaki mi na se fumi mi mi fête 25 décembre, je pense que décembre a ishimi sapen Noël, mi bigide kore no suka abika, awa momenti de fête et con, pe wo membe avenu fu Jesus Christus mi Seigneur et Sauveur, ok? A mim sabita ki di mi piki obiki, mi mu raconter a histoire, mi mu abi fu taigen sama na fu saide meke we doasanya so, ok? Te wan sama dede, mi bibi taki e fu na aten fu gade to ou na po e choisi fu an libi sama mu dede bikata ki saide wa man fu teli de wechi widi jawede wa ma teli de si e jo widi jawede de e fu wan sama de na wan donateur de kande fu se fu anta sama libi be me bibi taki asa bikata ki saide una man weke libi sama yaso choisi a dede fu an libi sama. Ok, o kantaki baka aba miasabi sa uta religion de abi den catholique de kande so toi ide fegete fuski so toi ide mi daini réformé évangélique. Évangélique, ok. Ok, Thiago. Non, donc mi se fitu mina ukoli do wa yumi aksi mi se fitaki gaduma awan kodo yeyede ma fusaide chaipi bah oui na sande wan frustration voilà ça aide meke chai pique liquide mia ukokolu mina bia réponse fu dati il faut ensemble bia réponse na ibigi se kai fi bel kota igi voilà mi se fina bia réponse na pe fusaide meke chai pique likimude ma mi sabi fusaide meke kande chai pique like opo na selon a vision fu de fu fade wani annoncer e fan reili il vous stand abi son chaipi kelikode selon a vision di gadu guiden fu annoncer a e fan reili bikata ki saide gadu e poche en place en fait chaipi stratégie quand you say fidabi fu annoncer a e fan reili. Dus mi bibi kande ti de taki en fait te yo luku a vision pakate yo gwa ino keli yo achide sana e vision da yo taigi yo gwa ina ta keli kape yo achita da yo achide sana e vision da en fait de keli ke opo selon a vision selon a fasi fade wani fu kishi fu holita sama ati il faut s'entendre. Okay. Aso na ko taki mi kan définir a fashita ki chai pike likide. Ok, makoda kigiuna ma istaki wan sam taki bika sama kifitaki na omenga do de sama de taki na omenga do wani bika fi taki so na wi juma ke fam de aso mi jagwa nyete fa de ke fo fa de kana avec de taki fala de quelque part quelque abwanga do jahidini en fait. Non du tout anada wan taki a la wanga do jahidini non a wanko do gadu de a momenti pe ina edina tu gada wan idoli edini na sama na tu gadu gi kora kina wan pe ide fu non ana dime go na tu gadu awan dime dini na awan dime ke he mo langa go tapu okay awan dime ke he mo laga go tapu ke fam taigi chai pikeli ko dene na réponse ko ta kizim fin de immédiat en te parlant en fait finalement parce que voilà des opokeli qui selon a vision da wan taki a fasi fa we shisani a fasi fa wani du de opokeli qui selon a vision anga a fashi ko taki gadu révélé den tout fu avant annoncer a e fan reili fu a royaume fu gadu ma okay ma kodo gadu okay ma na kota kinono aso ke wa na peden fene de bibi de futaki parce que na on membe ibalde awan kodo beibalde na efu den e opokeli ki fu dingano wa hita fashion afade ka wakodo beibalde na so to beibalde utiliser di kengi fo ala de ta en fait na mais il faut ça non en fait normalement awan kodo beibalde de sama dina khabro ka tu beibol ne ke fam tayi na satanique e fu sona idole de dini ntai taki en fait e fu chai pikeli ke opo na fashita ki gadu ani khobroi den wan spécial fasi fu holita sama atne de kai a vision fu an keliki e ke fa de radio wilu to bi wan vision sana vision fu radio wilu to kande na fu pasa bonten na fu kenki den ki anga de duka sama na fu sana but fu radio wilu to tu vois adatine en fait adatine de kai wan vision
ma aino keliki a vision na tewe taki aba fawo ça des stratégies di gado egu fukan et annoncer évangile en fait fu ta sama de sama digwe fawe fu gado e fu so ta sama di gado wani toucher des cœurs fu connaît Madame aqui. Mais ça bien parce que quoi capitaine Tayota qui désolé maintenant encore fallait qu'il y ait tout gado c'est un idole après ok alors ça m'a gagné vidéo qui tio de af kengi den qui fi afu so ensemble et qu'on a kengi den kinga zazo ma avant ça ni one fusta ma appuyer même kaba fusta mi comme c'est fait mais kade fa me poser la question de ça moi poser cette question et faut no kodo wa baseball na mode because de baseball traduit à une mais surtout talgi ala ça m'a fait kama ala fa ala ça m'a ça quoi une vision alors que de taki na baseball de wotu fuga da baseball ou de la fois ça m'a quoi une vision peut-être comment on a des visions fou en fait myogi wantoli abi wa mana United States de États-Unis awamandi khoboro sont des futu anga abi anana mo na abi futu mais sabia fu sabia ma am fege tan effet ma awamandi populaire awamandi khoboro ja kwa bibi abi fusta a confusa taka na futu sabia abi depuis kinde gonga de en fait a suko fu suicider c'est fi o mele ici ma anafu gadu di bedene tapo betanga mo NCF tide a fait partie fu de Morgan homme de Dieu ko taki diga de khobre kay na gon tapo ay go même chayni de prison go annonce évangile da we shitaki so en man gadu wani khobre ko en spécial fa jitidia abi wan keliki mais sabi o men samadjaini ye fu sa wantaki de so en matok afasita ki abe wan KNCF awan sama digo a meke abe sa wan de kala sama abi tu futu waka ishi magadu wan khobre ko en spécial fa jitaki luku wishi famille en gros famille meke ma anada wan taki mi amande wan sama ikewi tida wan mandi to abi pikin gadu blessing ta de anga jumeau ye fustan abi ta pikin di go di meke ke en aina gon tapo de sama api abi wan vision spéciale taki a ou touché en fait à vie fude sama di meke ke kane di wani ki den se fi dina abi ho po ina libimo ishi de dati na vision fa mape bika khoboro ko en fasi pe ala sama be rejeté en fait tu vois donc gadou ge wan spécial message ok a dati na vision en fait ok ok datora kinono udena apishi dum da ki ala sama fusa sama na gadu kaba ayeye anga apiki da kinono aso na waba kona a yuno bika ise sataki chawol to pasa musafa wol to pasa da ki taigui sama na yufoshi i sama na yufoshi igo teke gadu ainiyo sama na yu fa libi bede fa ibe fa de foshi teke gadu ayu ok de sama msabita ki en fait mi go kwa ino un système pe mon be go kon mon mi abe mi abi wan bouclier ça veut dire que mbe forum wan mur taki a mur na ape et fo ça ma mo franchirait vraiment imtanga da wan taki mi go kwa ino un système pe mbe femme battue mi be en fait amanenge na ile shpeka oman mi be go kwa ino un système pe mi abe sheke taki en fait mi alete ke mbe mo crène mbe mo fele funa abi wan buma ina libina so 60 be dia inimede ostan sabita ki histoire de cœur lobitoli mi bigin fu kumba bi fertiar dim da bim fosi frit okay da im satta ki non seulement ibigi son fuku ibigi so fuku im satta ka en fait ina na wan fusta ni edeni vertiar gimi ina na wan fusta ina next sabi aba lobianga des autres sanape donc du coup mi biga faire tinyar pe alibia be gwanga mi fosi friend una kipanya de siego danga wata wa sem sanibaka igo danga wata wa sem sanibaka ya msata ki bigi go koka même pas tu entokiar yati dia o men pisika you understand en tout cas de même si mi ifende wan samadi wan libia nga isefi c'est mort a dede kaba parce que ina abi na wan fito bika you sefi na fito wa ini sefi ya ibi bitaki safende isafende wan libi de ko taki dimi go kon mi be go kon taki mi abe den kikande mbe den ki wo koma asandi mbe mo focus fabi wan buma bika aina system apem go kon ko taki fa
de umanga man en fait be libinga de se fi torture de sotsa nape ishi de smo mi go ikon mbe bigigwa keli kanga mi gansa bakate mi konfika bakate mi konfika 2010 mi fende mi BEP à Solan bakate mi gwa Cayenne ok go passa en bac pemi en fait nanga de mati fo mi jo fende au BEP au de fei mati anga de fei mati na pe obe ayala o plan ka taki duo fende o BEP da o gwa Cayenne o teke wan osugo do anga tapu de so o atiela libi be dai nu inika de fei ma ogwe ça va être l'aventure de ouf et tout umsabita ki duo fende o BEP amina wa kodo meisho fu de fei amina wa kodo di de retenir ne na pe ala mi plan bouya Kora ki fo mo fusta yu foshi ai ni chelo sani be kora ki be libi kon comme si chelo kon. Exactement. Ma fugodo mimma alteita yua bagadu want Noël ou be begi mais pas plus na begwa keli kanga mimma descende. Kora ki fo mo fusta a histoire fi kora ki ai ni osu akeli ki be ja ni osu kaba. Non, amigan sa wa begwa keli ki ma mimma alte transmettra a lobby fugadu. Sonde ou begwa keli ki ustan. Donc 2010 do pe ofende o BEP mi un kongwa Cayenne mi galéré na anda mi fende mi se fait à 115 de so sa nape da wande imbe waka ne mi ti wan mat camarade de classe ou mi ngembe gwa collège ni abali mi breiti fu nya a invité mi akeliki pe invité mi akeliki ne mi accepter fu go bika bombe gwanga mi gansa ka sabino mi ego sans plus. Donc, au Congo, on a une réunion de prière de Sna Begineti, de sous Congo na Begineti na pas tué de dei, ne na pe en fait, ko take mi mitian agadu. Aini soto ali? Abe 2012. 2012 mi tian agadu. 2012 mi mitian agadu, abe wan spécial de ça passe na momenti na pe awansani di dépassa mi se fi fustan isabi wan so tu vent nakimi wan so tu winter wan so tu fire winter nakimi pe mbiabi fu plier mbiabi fu sakanga mi kindi adote en fait fu en fait letting que fu akshi pardon fu repentir mi se fi sonde mbiabi control na momenti na pe fu saber como to ai mi mofu ishi mami sabita ki awan sandi betanga bika mi abi control na next mami abe fustan sabe passa non pe ina later me ko fustan wat ye sani mi abe fustan next baka want today ne mi kon dopu okay dopu ana okay desmi ko taki te dopu na taki ye de potia ina watani kon baka awan sin fu repentance awan sin fu taki iwani waka gagaduno de snape baka tu di fomu ne mi gwa ni mili waka bika next fo ye sa mi abe fustang kora ki tu sanga tu alfu di i kora ki iteke goda ini fale ke baka ten igwa ya gonta pour li baka en fait ya di fomu baka bika ise sa fam sa ki fi action mi acheta ki bala tu sanga fale ke ne wanga be ya a bosch mil festival lo exactement ça demi kwa kishibala wanga ibeja boss mil festival ya youte tu nous sanga fade kai na ibe fado non be fado baka okay fado baka ma di fado baka da to takina okay di fado ko daki tu nous sanga tu ibe sabiga do ka ba en fait ma ko daki abe kishi so taki be mfika ni en ça me kai dai gwa ya yi baka mon ke be actuellement be mon ke isabe mon ke me kai dai go non du tout c'est que mbe mi tu ensemble ok, tu vois ça m'a en fait pe m'angé codé tout ça. Ben finalement ça bino a aurus kimbe diapeka. OK. Achaye de quoi. Voilà, be fresh, tu vois ça a fomunamo dimbe do en fait a sikimbuba be diapé de so a somi kon fa de kan. Ma isabi pendant 3 ans benadi allait en fait mi libo en libi sont des gadou otaken. Mais en fait, dei fudei mi be gwanga feshi be fudei mbe fita ki wansan be manke mi.
me abia wo tu fu potisane so le shimbe ke me sa fu saide meke mi de triste ai mi ati me sa fu saide bika mi sabita ki yeke wan libi sama yeke wan uma of woman if ya de happy ai ni wini ina o machai happiness konga sama diange de non plus vous stan na so stress anga de so nape bika isefi ya de okay anga isefi donc na été 2015 mi den ki na be juillet 2015 Pemi be takangam sef takima en fait je pense que alibi di moi ni libi vraiment anga gadu na mom sa bien en tout mi asabi non plus fu saidem be takide wo tude ici 2015 abi son sa ni takia ya sa fu saide takin maletin ke proclamé en fait il est proclamé ngai mofu wansani di wani aikon. Donc, na appel en fait, finalement, mimiti wansama di annoncer à évangile baka, aige ke abe wan opportunité gimi, aige en fait mbe fi taki na bia momenti, a swambe teke swambe mbe teke en fait. Okay. Donc, na appel ni à 2015 c'est fini ni kengi c'est fini. Voilà exactement. Donc en fait, faïdou ko kengi ça me kengi ça déclencher mais vraiment kengi en fait. Mais taïtaki en fait na bia soif quand be fube ye awo utubaka en fait fumbe ye taki sonde gadou mi a de next en fait fube ye taki e fumina dai mi libite ki Jesus Christus baka de mi sabisa o mitimi en fait na fube ye taki en fait e fou mina accepter gadou mina oman atteindre. En fait, elle était que gadou, mais bien gadou fano do faut atteindre un niveau d'awani fumide, tout simplement. Donc, à la descente na pe na la tor miko fustan, ma à moment na pe, mais bien a sentiment, mais bien fi taki, et faut bien accepter gadou, na bien moment ou jamais en fait. Ok, ma koda ki di accepter, à moment na pe d'autres qui bikai taki, mettons ensemble la koda ki a ma fille bi di be chaye de 2012 pour you anya pas PV fa de koda ki 2015 yangi a demo be fika en fait. Exactement, mais on t'a qui fou aban parce qu'on mettait wa non t'as bana juste comprendre en fait OK na 2015 ay mi tu atama na man limiti na pe ne gia wo to fugadu takanga imeke tide ina de tide yaba. Exactement. Okay. Donc, desa mam fustantaki dimi meka choice fu dini gadu mi meka choix fu fika ala sam bia ini libi. Anabe wansan dibe kama kolok ma gadu en fait fabi wan standi wani yabi fu fika sanabun fu abisa iwani because of the issue e dey wan agent fait dit isa sanape. OK. Fu libis en mi sabita kina Piki bug ça réseau fait déconner jusqu'à yemi a réseau fait déconner Eva parfaitement. OK bika réseau fait déconner. OK datara kino no yaso na a question di poser na taki giyu no yaso OK no ya iteke gadu ainiyo iteke gadu ainiyo no yaso da ikengi libi to taki sans fo mutai utaki vibe ko list fu ça na différence fu alibi dia bia bigado ainiyo nga dia bigado ainiyo no ça na différence fu alibi ça ishi ça na différence a kengi ainiyo and ça edu anga ça ina edu mo desa am fusantaki foshi mi abe dine gadu mi abe fele fu dede mi abe fele taki dimi o dede pe mi ogo and so asandem na abe mo assurance en fait sabi alete ke teo ba yo ante kot taki a Bordeaux ye go fu ye go a Lyon isabi taki na destination fu na pe ba ate kot fu go and 100% ni sa taki yo do na pe. Donc, na assurance en fait, dimi habita qui c'est par la foi, je m'y safe en fait, doro achana de fugadou par la foi. Non, mais il fait les. Fosha wansandi kandete mbeye wansama didede abe danga amia mati. Yasabi no ai fele fashi mati dete wansama didede ai danga amia mati fosabita ki gadu. Popo pashi gemba abika mi asapi asama apego. Ishi doka awataso tout tristesse mi abi. Den sama musata ki foshim be da libnya wa meisha di kandela sama be sabi mi afoshi negresa bisoina na be mi pseudo mi be chai gimi mi be chai mi se fana fiti fashi mi be leshpeti asama dimbe c'est-à-dire teta ki fana fiti fashi fa be chai c'est-à-dire you want to example
Fana fiti fashino taigi taki mia wa maisha di bewe n'importe comment. Ça veut dire que mabe lesh peki Kota mishiki. kibe weli satu sani. Bewe isa tusani wishin como to adoa ge kaso sosikie waka. Kota ki no. Bo Kota ki. bo bo pardon. Tago. Bo mo fondo pi aider mi asabifa. C'est vraiment pour moi c'était du n'importe quoi. Gimi libi. Mais taki gala sama libi gimi libi. Wansani tu mikagiwan voorbeeld. Miabe leshpeki kande fuminga wan boy bede. Efi be du wansani nga mbe sukufu vonje aina sons taki. Bika efi be taki nga taumang. No taki nga tabo ifu so taki efi na holi sayabi tama wanimi tu. Da ebigi cheta nga tamen. Gena namo fujanga ding. Ma fusoya mantaki. Voilà, en fait, faut se rendre que fia stop, mi se fina ou stop duka. En fait, ale sin ke este binga sama fustan. Tide mi sabi fa fude ma ni mosu. Sam kanta kimo. Tide mi abi passé. Non, en fait, non, ude ade ude na se mekalis fu sai be du foshi ya take gadwa ina to akino na ita yuta ki be weli satu sani be bo mofu be piede e koda ki be steli bien ga man kota ki Voilà, des autres ça nape en fait. Afashita kimbe fait les fou dede que femme beta nape. Gwa boîte de nuit de gwa danchi somoko. Mabe somoko take mbe somoko take mbe dik. Makande fumbego ne wansama gi ki hali wali e ifo. Esa bino. Juste fa chelo ke fa de taka chelo. Chelo dingi. OK, mbe dingi mabe alcoolique mais mbe dingi te koda ki est-ce que voilà. kanai be du bouche connaît sani bonu de sanape. Finalement, noiti mi abe lobby de sande. Noiti mi lobby de bonus sani. J'ai toujours détesté ça. D'ailleurs, de bekai mi pikibaka parce que mi abe lobby de sande. Donc, et que femme beta kinape en fait. Mi liga be catastrophique to michi. Ma kota ki mi be dusani di kota ka be gwanga mi wardo e que rizeska. Na koda ki no aso aini di ken libisa de sandi yai dumo no aso. Ben, que fa aussi fan way class un peu, ok? Mi bobia jado gadjagyu, ok? Mi habillé décemment et wan ouman. Tide, mi sa fa fu leshpe ki mi ma no swini. Kande bika, kande ay leshpe ki mi tu, ok? Ay meke mi fita ki mi den ren. Mi meke a fita ki a de miroir de. Afashita ke e wanishte libianga mami adjen descende mo. Bika, mes lèches qui en fait, quel que soit un défaut, et quel que soit mes défauts, tout côté qui, les fou libi, abi peche ke wa uma pika ina usu, da egiama peche ke manenge, afashita ki mina isomoko, mina igwa boîte de mi danshi de sande ajaini. Il faut des amataki a bon eco baka boy. Ya sabi mo ye gadu wa sabi nga pishin nga. Est-ce que il y a eco ito wali jali ki mafura jodi bikano no azo malekila ki ikamata omekemo itilu kusau kasete asome bof ono aso takiba ka oshike kufre no aso ite. Donc, que femme beta, que femme beta, ala de sani dimbe do afo shiko take que femme ta igiden, mina idu demo tide. Tide, gadu de na foshi pesha ni mi libini. Peko take foshi mi abe pocha na ai mi abe pocha na foshi pesha ni mi libi. Ishi, ma fashita ki tide mi abi gadu na foshi peshi ai ni mi libi. Misata ki ala restan ogo. Ometen abe teke fi bikano na so Alors, okay. Écho, franchement, mais ça perd comme moto donc. Bikami mais yo mais parfaitement. Mi fait mais franchement. Je m'en d'accord. Quand la connexion fou des sama, fou son sama, je sais pas. Est-ce que des gens ont attaqué des yétés de se approcher de ça fou c'était comme
Ok, dato ko meke ala fashi haira yo taki baka hoje. Volume, dato mataki o volume. Ok. De ce que fambe itaki na kande pede misi, ala sambe do a foshi, mi a idu de mo tide. Tide mi sa fa fu ti mi se ke wa uma pikin, mi sabi fa fu gimi mi mang en pe a page da fanu do a ina uswini, en mi sabi fa fu poti mi se a wa uma si en fait, a wa uma page, tu vois. Tide ko taki gadu de na fosi page a ini mi libi. Mi na frustre mo aba a libi. Mais bien assurance, faut péniter code bail fugo de ça. Voilà. Ok, ma dato ki desama est-ce que ye no no ya so a volume est-ce que ye no no ya est-ce que ye no no ya so est-ce que ye no no ya est-ce que registre ataki gauche meke Donc, que fambe ita igide na pe. Ala sambe do a foshi, mina edu de mo tide, isabi. Mi sabi tide fafu gimi mang a peshi de a fanu do a ina uswini. En fafu poti mi se. registre pour faire les info pour écouter en fiochin. Ok, sabe fude ye mi no. Ok, o taki hoje. De ce que fambe ita igide ala sambe do a foshi mina idu de mo tide. Sabi fa fu gimi mang a peixe de abi fanudu a inyo swini en abi mi peixe que uma inyo swini tu. Ok, ma dato daqui no no aso fu mutaki atu fa fa deka daqui no no aso ai meke ko daqui ai fe fi ali kabadi da ali. Yes. Ok, na giu no no aso no so tu vision ya bifu agonta pu agonta fa yeshi kada te shi de bikame de taki na ala de mati fi da ali bi te shi de fa est-ce que fa yeshi en fait. Fu bigatoli umsata kidim da libi en 2015. Isabe adu ansandi de kai zele da wan taki next gonta pusan yai wan ye de e fu wansa makota igi la santo be na se fi ka polianye ishi yai wan ye next fu peche de sa na pene de kai zele de sa lo a fosi lobi fi yanga gaduto awansan di tanga, ok? Alors mim na ye yumu. Pocha fa deka fi baka. Pocha écouteur baka. Ok. Oh là là, c'est quoi ce truc là là? Hey gado on sabia ga sani ya. Fa o meke mo ti se kan yo se satan tanga fudu ali ke ma fura jo tu. Ma sabi fuye mi no. Ok, est-ce que ye no no ya so? Est-ce que ye Est-ce que ye mi? Mi pocha écouteur baka. débrancher écouteur fi fu baka hoje. Son poids écouteur. De snow no ya so mi brancha écouteur baka. Sabe fuye fude ye mi. Est-ce que ye un boom no no ya so ali ke ma fura jo tu? Est-ce que mo ye un boom no no ya? Taki go school ku fude ye you. Ai taki sa ta wan pola life. Za ta wan pola life. Ok, mi taki a mo bon. Ok, dato daqui non aso a fei fi ali ye ke fo be taki a question na icha wo baka. Donc, que fambe ta ka ina biging ana fuko koliwi mi be éloigné pi qui sofu à la mi entourage bika chai bi problème be kon par rapport à mi ex tout des autres sanape pe mi be éloigné en fait fu ala sama beina même mi famille c'est fenso bika mi be fano en fait fu retrouver mi se bika ana wasan di khama kala chakwai, ok te wandi gadu ani saniso so les changa souffrance yo dini gadu ina biging de simbabi fano fu fade kan mabaka ten ko taki de te gwanga feshi nanga de matifumi utaki baka en so en me big up ala de fidèle matifumi mafuta utaki mi na rejeté de matifumi bika taki saide na mi da fo bel guide mi da lumière guide et fou mi na de ain de entourage sama opo ya light guide après tamane de gwa boîte de nuit mina ogwanga de e fu de wan gwali wan pipa mina o gali pipa nga de fu de wan dingi te de dungu mina o du de so sana pe bika mi sabi pe mi pe si de il faut santo mami de ke me chai mi se en fait le tinke ami mati godo mami ay fere taki mi mu de wan fort bel guiden tout adati ne alors mina yeyu
Mina yei. Est-ce que yemi? Ya, c'est Ok, bon. mais est-ce que dans qui qui fait qui est-ce que na empêcher ta qui abimati dit ok dit na libyen que faillu et libyen en fait est-ce que na empêché you? Non, pas du tout, bika mi solide, mi sabi mi rock, mi sabi pem tempo, tu vois. Ana demo influencé mi vie, en fait, na mi influencé ding, tu vois. Bika, Bible beaucoup ta yuta ki wan lumière, te wan lumière dia wan beligi, yeshi, te poti wan fire, et que fa wan lampu dia pete ipotien, na fu éclairer à la pièce di de wan taki, na fu chipeye waka. Ici, donc il faut me considérer mi se fi kandeti de ne mi abi wan mati dia da elibi, na mi mude a lampu guide fu de sa waka bon. Et vous sent? Mike fam taigi et fu de gwa boîte de nuit mina ogwanga de meke d'un choix de vie mi meke un choix de vie ou un choix de vie ma mi a fait regretter ta kamia amina lante ifuden Ma wasan ok là ici ça fait un fou on s'en vers la beige qui fait na peta qui que fait ta kala descendre mais que be akshi wan lis for ça tout ça ni bon mo pied de fallait que mais ça empêche on ça m'a dit quoi qui fout descendre en fait anya tout parce que j'ai qui empêche ta qui am de descendre na pays vous quand qui on lis ça tout ça ni yam bon mo fou yam pied de descendre na pepa somoko page qui fait on empêche qui fait fou ça n'a idée ici en fait. Ok, mais faut ta question fille. On faut s'entendre de ma wani fi goleji. Il ne faut pas mettre des jupes courtes de wanishi verset par verset ta question qui fi. Ma aliki. Bible beaucoup ta yutaki wabi faut teke solugu fu a temple. Ça un temple. Wa temple na wa aliti ke wa osu. Ok? Wisi ki na temple fu gadu. Da wantaki na wit a momenti pe u da libika asanta ye jai ni wini. Et na santa yeye te taki santa awasani di saint. De swasani di saint santa yama mokshe anga chobo sani. Ifusang? Dus afashi taki wi na a temple fu gadu wabi fu teke solugu fu a temple fu ayeye sa agire ke fa amude. Ma momenti pe chobo e ke fayo suini de aso ne te ikomoto awo kwa la yo suini de fanya fayo fi ya ifi bon bika ye shitaki cha usuini kinto ye opo te igwaini salle de bain igwaini yo ikbat kamor nya ala sani de fanya chobo mia sabisa ye na ide bon naturellement wishi ya bia ye fuga de fina bien ya ide bon bika ye shanga ya intaki wansan no de Jida na asem fashina ape spirituellement parlant ye fasi oui na a temple fugadu weke kristen en a fashita ki ina ego ina isolugu a temple fugadu ye ten fanafiti fashi asanya ape no bon bika ina isolugu sangadu giyu. Ok ma mi asani wan fustan qui va être qui atide nataki ok a Bible beaucoup take meke fusta sanape mais est-ce que na Bible beaucoup taki na soy mu libi fu imu de wan piki fu gadu e fu ça en fait parce que bien men ça m'a dit libia so $10 de 5 so Mi sabi, mbesa taki yo pose ma question à un moment donné. Ma mi sabi taki a abe sandi de kai grâce commune. Grâce commune da wan taki wan sani di you a Christian of na Christian ya bien. Awan khana da diga do gela sama. Wan sama na a sai fufu ma na da wan taki a igwa kele ki fa ni gadu. Ma sama na ifufu to. Abi wan sama di abi leshpeki ma na da wan taki na igwa kele ki ne de gai grâce commune. Awan khana da diga do gi Allah sama. Maintenant, teiko de Christian, y a bien plus. Teiko de Christian na assurance, fugwa, et il me le condé. C'est simple en fait, tu vois. Donc, afashitaki, you eke wameisho, même si ina igwa keli ki ma ye wei bon, ye on de kota ki lech peke afashi fa ye wei, en fa ye chai sefi. Anadawanta ki famota kasande. Anadawanta mesa fafuta kasande ma ala samwan taki na taki ne de kai grâce commune a khana da diga dwegi alla sama abi khana da di sama abi anadawanta kai igwa keliki namo bika fu mutaki na mutaki Bible beaucoup c'est taki il y a meke cobra qui faut chigwa a keliki des anape ma pourtant il passe à une situation na petit de toi qui
Descende na gonta pour sanitide. Même sans voce meke abe passa. Na fusoide meke te iko de wanyu khoboro. Et repentir en fait, repentir da wantaki et akshi pardon sincèrement pour Allah yu sondu. Même fo shay na te yali fu yali gwa baka. Descende be passa. Ko taki desa ma fu afo shimi asabi o men siècle baka. Anda de be mo strict taki da be si danga masefi kande sole chite be chama fi na de fu dioto wangen sefi da ishima ou foshi a be choisi man tu vois donc tidio konda ino enseigne malheureusement pe ko taki una ilech pe ka kurturu samo de so tu sanapi mar te yu ko de wanyu kristen amo balanga de kwishi sa yu passé wishi sa maibe ki ainya libi ye akshi pardon fi sondu en inaidwemo doro akhanado fugadu atanga fugadu daye dinigadu ke famude. Ok, dessa ma sabe que dessa mana aí o subunde tá aqui uma uma fu déconnecté da aqui uma kona fa que moto déconnecté na hi système en fait fi déconnecté na la hi live coach en fait na Facebook Ouais. ma cause ani na hi système hi chaîne fa que donc fu déconnecté la tola qui live kaba on va déconnecter na udai comme hoje ça fa que est-ce que foyer oui bunam se fi sabi mo e bika jo sa be ye buna Sabe fu est-ce que moi tout ça m'a dedina yen kanede salu kwa replay baka je sais pas. Kanya watu sama na ye bunde sana na pena fu ye buna urukufu meke replay yuba kama abefu chango e ke fa ofende isi sa fa sanitanga vudo ali kama vu radio urutu datara ki na Afrika de yo po a volume fa fa de kan fi Mi ala ou po, dans ouais. la volume fi e version OK. ça la fa ça la volume fi e fa gui a volume fi ko luko yam po chala ouais non ça la volume fi e fa Parce que ye mi non. ça la volume fi na me au point 17 en fait ça la qui ouais non na otaki go so après na luko OK. ok, datara kina kanya watu sama ok. Après datara ok, datara daki est-ce que tu na use na tide kida da ifu tide wansandi ke fai be ok, be di donga ma foshi wa kili ki foshi to de sana est-ce que sandi regretter ifu sana ide vie Oh non, pas du tout, mais je regretté parce que ala sami passa fait chez meke mia o mandim detide. Isabi aina libi mi préféré de ça ma diabe expérience aina libi te souffrir te wisha sama ibe ki wishi sa ibe do aina libi mi lobby de ça ma diabe expérience aina libi. Na fede meke mi encourager gona ça peut être wishi sa i passa aina libi wishi so sa yu passé amo bolangrei et que faille sos que les beta ya femme adultère taki go dana péché mo na so en fait. Taki ok que fai da libia so tide est-ce que regretter wansani fu bika so de sama kan agonta pour libi est-ce que regretter wansani fi na regretter no wansani so de sama kan agonta pour libi est-ce que regretter agonta pour libi tide Et que femme taki mina regretter next parce que ai fait partie fumi parcours anga mi histoire et fumi abi ala sami passai ni mi abi o mande na posisi din detide fumi et fumi abi la parcours dim passa mi fu stantaki mi abi o ma abi awo tu mi abi o man fu taki fu encourager wanta samatide de te abi wan bagage te abi wan valise na fi au point d'ai trier sa deboini anga sa de bon faut meke alibi godo en fait. Ok, datora ki umwanya ki une question tout baka datora ki many thanks over da for picking rappel bika mi ogona c'est tout. Datora ki giyo tide na dai futide ok idai libi ok ye bibi sanja ini a baseball ye wakana apache fu gaduma giyo est-ce que giyo a apache fu gadu compatible a kulturu fu bush konde sama fa so libi est-ce que a compatible ngi fa compatible ngi nga de sam food de pratique fu de sam food we du ke bush konde sama est-ce que Abi sont standi compatible et que me teke un pur exemple bonu na compatible anga dinigado parce que taki sa ide na tout monde de na ape abonu mandi ego a essayer fa no du gado fu de sanya ine libili tu vois donc à moment petit peu invoquer esprit à moment petit peu y invoquer de sama des autres sana pe na a diabolique kaba en fait donc abi sont sani gado se fi awan ye gado se fi de kaba dan fu mu fu san fu na wandi meke wi na wandi meke mo langa gonta po abi wan différence entre gado anga dini sata en fait tu vois ça sama sata ne sama de bonu a sata spede ego invoquer des san fooding
wansama jo fade ta ka wakane fien de flyway a fade ta ken a flyway de fly voilà donc dena fly nego ye voilà de fly nego te jogo fly e fu te jogo fe abi son sama de go na abonnement fu sa de me ke de go na abonnement de sabi ta ka sandi de go do apeto a entre la vie et la mort da wanta ki na de fu libi na de sko to kisi of the night kisi da sa jodu jogo na abonnement go washu wi wata fu asko to amu kishi de fu de mu pasabon masa ou sheketaki abonnement ay invoqué en fait fugi wi wata fu washi sa de santi de poche nya wi wata fu washa santa sani fu ma ben bumi te igwa de fade kan de bonu man de kai gadu nen takina awoko de na awoko fu gadu après ma fusta apishte nkuya usabi wansama mu fustantaki abia monde de ténèbres da wantaka dungu anga a light en wan bonu man jainya dungu gatina efu de taki ou mtaka rejeska taki wan bonu man jainya dungu abi wan différence entre wan médecin traditionnel anga wan bonu man ok wan bonu man jainya dungu en ala saidu na wasani di diabolique wan satanique sani wakiti yo tide a question nataki yo noiti bika itaki ne meke poser la question itaki noiti a bonu noiti a fade kema ifenta ki de wan bonu man diabolique na a satan de digne en fait fa idu fa sabiso enseigne alors que il y a deux noiti en fait asandi be pasa ni mon entourage a vous aider me kem tai taki no iti mishiki opo fudu de sande e vous stan washu wi wata msabi taki jo me ko washu wata parce que atapu baka de tout sanapi awan ko sama di tapu baka ay gadu awan ko sama di tapu baka Jesus Christus maintenant on sabi taki a histoire fu wi baka matok ça remonte à très loin. Ok, ça remonte à très loin. Mi be fenda quand fugo en Côte d'Ivoire en 2016 mi be go en Côte d'Ivoire. Michi a des pratiquants a des autres sanapi. Abo so de me ke meta yu a libi fu ba kama ana futide. A fashita ki wi deba de sama fu na foshi wini feti na dorobo nutu. Ok, na dorobo no anga des autres sanapi. Kodaki tide dina ese fita ken ga tangi fili ta ken a fashi fa de sama fu wini feti na do bon na kodaki tide a de sande giu na na descendre na itel gi mo tide fu digwa ke descendre na itel mo ya ile speki descendre fu de sama fa de be winya feti fu ngade bonu fa de takide sama lo wenga obia descendre kodaki descendre ya bibi descendre mo tide mi ataki a be wan différence entre bibi taka passa anga pratiquer mi bibi parce qu'a fait partie fu mi identité fu den sama fu mi afoshi ok mais bibi taki bonu sanide ente bonu de so sanape obia ala de sande bosta tout ma bi wan différence te dini gadu anga fu wani du de sanape te ya mamokshi en fait à lumière anga ténèbres weshi clairement taki digadu meke himo langa gontapu à séparer à jour anga nuit towe go bonu mi abi histoire so le ji towe go bonu taka bonu ma utaiga fuku mante go dusanyo fuku mante so le ji rarement quand des wansani di puissant ko take wansani di puissant jo doit dating so le sha fuku mante te a deina opoite da jogo washa wi jogo ina bushi fugo washa wi a neti o fufu ko matin fo cha à lumière con da we shitake clairement et fi fusta ye feti de feti fi fusta into ye fusta clairement ta ka en différence entre le jour et la nuit en fait la lumière et les ténèbres ma fasanya pe minta yutaki fu mu fusta dipi fasande ayeye fu gadu a Saint Esprit abi fu chayu fu révéler se fa yu fu im fustan a dimension fu son sani bika abi son sani e ke famille takitide ana wasan dimbe sataki afoshi bika mi abe fustan next fu yi sani asa de sama be tai gimi na mwanga da timbe iteke ma ok la toda ki ma est-ce que ye bibi quand même taki des monuments de ye pisama mais bien sûr taki ja au doit sani au yepi masa ou pas ça
taigi clairement ça ou pas ça na imutaigi bibika itaki ebi masa yo pasa sa upasa au ye pi tide au gopun baka waya li ka de même pas a problème kon baka ou ok goba nakoda ki kefa verda gantangi fi istaki dia jorti dia seja nakoda ki kefa den te desa ma meke pikin desa na pe de bolu sangi de ye pi de bolu de ko meke pikin nakoda ki sanye pas sanye baka te fa pikin na pe fu sambika na les propos films en fu en fait eton aleishi fusaide meke gadu meke gun oui we hope kan we fam de asote meke biki me wash fire wata miego mi gan sama leli mi yego de wi die kobro ye shido aikete ye washi wi bikata kisaida ibo kwa be wata wa shi fi ko kishi baka na sono ma ai en fait ai a bien différence fu kobro ka gun wi diga du poti anga fashi faye kobro iken e fi gobo kwa gun wi diga du gi fi kobro ne ida pe begi de desanine tapu i ala de mauvais esprit hali konte ke fu non teibo kwa gun wi e bibi te kagadu me kya wi mi asabi mo teke wan voorbeeld if una amanya wi taki de poti taki dio kwa amanya wi da awie pi fu meke piki i mak fu khobro iken bika na gadu meke manya wi taki afu dusuwan special san ma dio bo kwa manya wi ne ida pe ne ye begala so tu sanine tapu mi asabi san en fait na hôtel ye bâtir en fait ye bâtir démoniaque hôtel là on fashi futaki ye fasi ishi i mak fu khobre ka gun oui mana fashi faye khobre ki ne me ka différence mina ye you désolé tata ki giu asande na wan problem taki de mai kobre ka wi fu ye pide sama fu me ko apiki ko daki na de kai sani en fait na fa ça dérange fa de sama fa de kai sama ça dérange comme ça dérange en fait mi ye fashi ti de ça dérange la fashi taki mi dai libi na fashi taki de invoquer ala surtout esprit ala surtout esprit en fait de invoquer quand des ça de esprit de évoquer de déranger en fait na ça no wan fustan jo kai de gan tata de gan pe gan wan de sapia de noiti a sapia de sabe doit gonta panga sabe doit gonta pour foshi a même pas saber a arrière grand-père il est invoqué faut ça aider me poser une question foshi gwe mo fa we o stop on e for da o take ya me dekita ki akotika sama ta yes akotika sama isabi de gans sama fiu en essa na histoire fu de gans sama fi est-ce que bibi na histoire fu de gans sama fi ki kotika sama tide mimma raconte mi ke fabi ape da biso ina be wan kabite na be kabite fu ndenke ajuma o pi mi chifu de kotika fu me tromper ma mi ganda na be mi aria grand-père be kabite fu ya bede de sabe wan roi e ke fa wota ka ifanshi mi grand-père de mi mappa mi aria grand-père pas bede wan médecin traditionnel mi ganda be de wan médecin traditionnel en nota yu wansani mi dimbego ko mi shiki mi ana be boko tuleishi mi kini boko tuleishi mi ganda de shimi abombe boko ami ganda tei de shi abe de wan chrétien ami ganda tei de shi nya de shimi noiti ngwada tausu ishi mami shifa mi grand-père be khobro ka oui ta be korwa ka ta yuti de ba ka de wa agado be begi da pochen savoir faire aini akoda ki giu agado be begi na abe poche savoir faire aini ma de sama exactement de bonu se fi de sama de ye pisa mana gado de kai to gado ça meke ya ça de meke na gado de kai na asata de kai na esprit de kai na ça ne me en fusta en fait ok dakande mi a expliquer mi se fi bon a bien différence entre eux kai gadwa ini san mi aibi bitaki de sama de gwego go washu wi wata fu fly na pe te gwali bago koti bulu to wa wata na gadu e kaide mi ki témoignage mi abi fu son sama te de be ni polanga de so sanape témoignage mi abi da mwante yutaki abi son sama abi différence entre eux
kai gadu te duan sani anga kai de wanga de so tu sanape yama duan sanda ye kai de wani ma aga de wan ale tike fawe gadu na wa esprit de isaki da wa ye utaki gadu de ka ba wa de na bi na un pouvoir flexi de wana bi na un pouvoir okay a momenti pe invoquer de wan to yo sheke taka de invoquer Mafa- mana Mafa- de Ati- a de es mauvais a den wo ko ma fu sa ta de kai ma faidu sada ki gadu abi pouvoir na de wa fui de wa de gansa ma fui na abi pouvoir faidu sada pishide ikana gadu meke den okay na kota ki gadu get make ya a gide wa pouvoir de sana pe de sana a momenti pe de kai na un pouvoir a fu so de meke de ta ki choisi a momenti pe da gon ta pou ya choisi a libidi e mené parce qu'à momenti pe you dede il n'a pouvoir mo ah oui t'attends le jour du jugement c'est tout okay data ki giu wakti après mais ce qu'on faut fusta anga make de sama fusta sai wani ta ko because am fi e fu mu fusta sai taki okay gadu na esprit fu gadu wedini so ida kita na esprit fu gadu wedini ayeye fu gadu wedini ta ayeye fu gade ti wi fa mo libi chiwi fa mo libi eye na koda ki oui a bigadu a pa bigadu Jésus Christ gadu a santa yeye ala de di sama na wan ma de na bia wan fonction sako se fia ka ba fusta ma ala fashi isesta sa ne me taigi taki intelligemment il n'a au fustan fi wani fustan to akshi gadu mi ka révéler c'est fayu par sa parole et tu comprendras descendi me taigi ya même se fimi se fi abe fustan descende wata krestono kwa ukutaigi ya semsani mami de se kataki en se fitu abe fustan descende mate ma a question ni me poser c'est baka me poser baka no akshi afrak baka giu fene taki de bonuma sama gide akoni agadu gide akoni fana agadu gide akoni ala saya bito koni konfu gadu aigwanga faye khobro iki koni yo khobro iki pour le bien et puis yo khobro iki pour le mal c'est tout ala wan koni yu koni konfu gadu mi koni konfu gadu ala de samafora jo wilutu abi wan koni di konfu gadu mana ya bia pouvoir faut utiliser na bon fashi et puis utiliser fouan awana a fashi dia bon. Okay, data ki Bisa taki la manipulation en koni. okay madada ki ne meta ki itaki ala wan libisa ma bon koni di komoto fugado tabi kana gadu meke una gadu gu koni ta okay abonnement gadu gen ye d'accord ngam taki abonnement na gadu gen koni na sadi meke a koni fendi gadu gen nya utiliser fu ye pisama ai kai de sama bika fu de sama de ushe de gwe kaba de gawa fu de gwe fa de kai taki de be fika koni fu de giwa sama nya sama pe e kwa de nya évoquer akoni fa sama pe fu ko gi sama na sadi meke bon en fait na sadi me fu sa en fait fu na gadu gi ja koni na sadi meke jango ko ga gadu fu akoni fu gadu jagi de a bi wan différence entre bonouman anga de wan médecin traditionnel et que femme ta imiganda be de wan médecin traditionnel a be de wan kristen miganda de simi ala den sama temi ube gwa vacances mi shifa ye pi sama man noiti wan de mi shimiganda invoqué de wan aini saidu abe teke chai pi wi abe mélanger denga anga oli tata sami bikataki saide ami arrière grand-père fikan yen tu comprends mami grand-père abe sa utiliser ça nape fabi pouvoir awan fashi dia de fanoudu miotai yu taka monde satanique to du wasabi ayeye feti to di chai pi sama na bia a kutaka esprit a révélation fin to awan sa ni di dangereux fusaide sheketa ki son sama ukogudu bika wanta sama bia koni taki e fi chai wan piki kongi mine mi kien yo abi pouvoir wanta sama bia koni taki e fu igi masan ya nya dinge nya dede yo abi chai pimoni asama apene konya i khobre futu ogi tu comprends okay Dembo Douman, étant allé, je me un exemple pur parce que Némi Abinono, de Sama Diego, entend un message de sensibilisation, mais annonce en même temps. Taki, de Sama Diego, na de Bonouman,
fugo chai moni anga fugo fly anga dishi umutaigi miso utu wini ufende kaba bika diogo yo meke amoni amonia sai bika dio kwa gromba katok be na amoni yashisai duange da yo go baka ne na method fu didibi kaba ala teti wa ni mo no chai sai Okay, nina ita Fute- kabishna pe na desama. station. Okay, na de bika abisama. Abisama di réussir à méthode na pe na desama di réussir, fallait du réussir à méthode na pe. soleishi ke fam tayu fam sa teken desama di réussir anga méthode na pe de poti den koni wanta fashi Jusqu'à moi ça. Bika non na non mais c'est vrai Faut stayu, nga sa ita kena daki. So benga wasa ma utiliser la méthode de fufa de fade ken. Ana umang kol boy kamoni debu. Ma abisama di utiliser la méthode na pe, gwa bonuma ye pi fade ken. Meke moni, kone moni tide akade a debun anga moni ja fade ken ko bloquer fu sa fade ken na sa de meke sama pe, ma fade ken ma so men mimi otayu asa de bwange ma no khobre ka moni amoni da khobre na peto awan moni dia khobre ko fashi da defano du fukone richesse asa de takab abouga osutide asa de takab abouga hotel tide ok ma moni a khobre ken wan fashi da defano du fukone richesse e na qualité you da ça dérange ya pishna petaki okay bika na ite ka exemple na petaki okay kade amango go me kwa su kwa ye pishin fade fa fly de sanape okay jama fly amako ama utiliser moni kanje akon abu wasan fientide okay ma ai de ma utiliser la méthode na pe fade kema rien que asandi de du kaba ala sama saki okay kade asande anawa busa fade kema de sande ne de du dina du fu sabi etaki fade kema de so fade kema de doing amogan échelle de kudu mai modo amogan échelle ma fade kema ça dérange fade na mina asande ta giuna le fait que ta de koble kapishina pe et déranger au fait ta ça. Non, en fait, Guimé n'a aidé Mbika na histoire fou à la sama. Tu vois ce que je veux te dire? Et que femme beta qui n'a appelé la sama a bien histoire, a juste mais qui ont fait. Taki, et fou moi sama khobre ka sanape nya kone munyanga de sanape. Datine richesse mami et takin clairement taki a khobre kam asani funa kona wan a khobre ke wan fashida de fanoudu. Oko taki a khobre ko moni di chobo. En fait, fou do piado. Tu vois ce que je veux te dire? Après, à ça m'a appelé, à Abison, ça m'a dit, intelligence, taki wishi mi khobre ko chobo moni, ana khobre ke fou do a wan bon pêche. Ye fou ça san wan takito. Et que par exemple, Deboy Jogo, na soso fou ba imodo nga disi na uden ki fou bo wa usu. Ishi de na uden ki fou bon wa osu. Da non seulement ye khobre ka chobo moni, ma ina idu nek sang en fait na soso niga chelo ye soit ala samataki ya bimoni. Ye fou sang ma abison sama de khobre ka chobo moni, ma de douan bon sanya gen ishi ma a background fu ala de richesse na peine na wanta ka wan chobo moni quand même. Okay. Na pe a pouvoir taki son samato nya dai en libite ke yesus ana da wanta ka museli ala den sande ye fusta bika momenti pe i dai yu libi ye ko de wan nyun sama i passe en fait Bara bika sa koita yuta ki amoni na biki wanga chobo mara fashi ala sama ngide da toraki wo te ko ali kuma bigi te ko to ali kuma ko sana de denki de wanking bika yusef ko iwe ali kuma fura jo tout bonsoir à ta pour faigo faigo ça ye no yaso Takem taka volume for me. and so de fegete meshtaki ke ici dodo da toraki et toi les filles coach nya chata de ko o bloquer en to bloquer ba da toraki kane ya meketi de fuanga i taki makandi na watale ina ikomba kada toraki usabisa we taki u lespeki usevi mais ça manga ya bisanye o da toraki ya so no lieu fuko kwali c'est ça fa fu sabi usevi na ugwa privé na ukofade kan da toraki etant légi you bibi anga bibi me kayone bibi anga kesi dodo o bloquer oui etant les choix avertissement da toraki ta les choix avertissement bloquer chagwa ali kima fara jotu. Allô, bonsoir. Bonsoir vanga isa. Mesdames, Miguel, ça vanga. Ça fait. En fait, il me wani piki juste na question fa abo no se gabe taki na peridiska. En fait, mi wanta taki message mi wa kili kimia bibi sama tu vois. Ma bible buku taki galu taki sama wani nyai kai koni abi sama je bonu ya so agalu ka kobro kentu chai kwa ni kili kini bika anya kili kitu abi sama je wa kili kima garu na iko break de na da santa ya umesema jado ya dina gwa kili kima jada ye fu gadu ewo kwa ngada bomu bia ini
na pisha pe mzee kata kia sabia pisa mwanta kina api isabi na pisha pe mwani fi action game taki ayaliki action est-ce que ado na pisha pe kaba pa averse fa sabita ki gado asama wani nyai kai koni bikaka taki na molla usani digo tapeshe ke na aduwa da nyai kai koni sefu kobre fu de wani fu de glory. Ok, mas dada ki Guio anya peshi peleji mas sabe dada ki te gado kaya sama pe kanya bonu mako est-ce que ifika la desanfi efa awo kwa iwo kwa ngengo do fu ye pisa manya kiriki no chaka yen kone seta na fashi kwa kayen nya ku fikale wo ko sande ana ko tando do ange mo bikana gado kengi libisa ma kengi wata sama. Ok. Bueno. Ok, dada ki na me kia sa piki lo bigi paso aboneti. Ok, c'est ça. Jiska aja yusa go sisa. Donc, mi de tout à fait d'accord nga asama dibel konjonso ya mbetaki aina bilika mi asabi fabe aliki abigi dimbe itaki wishe na wan kreson wishi sama na en fait na agadu sa robre en fait ala sama e ke fa obe itaki fude yo fa koto ya pede guado fudo na sama di gadu wani robre kreson ou pas fu hali kwa yubika abi yu fano don fait ale tinke abi wan spécial libigi yu da wishi so tu occasion en fait au go fu toucher yati en fait fi kone da ke fa obe itaki na pe mi sabi wan frau au me yali fu yali afro bonu gwa bonu man du dishi washu wi wata so dishi gwa ini bushi so no omesani manoi cha fende wini ma bi wan kodo dei na modiga do khobre konta sama fu annoncer évangile tide au me yali ka da libi ici donc mi de tout à fait d'accord nga frau taki a fashita ki gadu wani khobre sama na bi limite gadu sa khobre ko alabu wan musulman fuko annoncer ifakedi pourtant na ana yange na abia wan religion safe yange na abia wan fashi fu stansani matuka khobre kata sama bika gadu abi wan spécial sanigi tu vois et que fa be taki na pe jonson taki abi son sama didia ni keliki na abia yeye fu gadu dishidati misabi ta koto ikone son sama au me yali agwa keli qui sont des vraiment da libi mais pourtant abia conviction fu goite ala yu ala sonde aigo ma abi wan kodo de na modia pasteur taki wan sani da e bouleverser ala envie donc aigo anga timing taki aten fui ana aten fugadu en aten fugadu ne na parfait tengi ala wan libi sama. Ok, dada ki Guio est-ce que da sirena de fu tide dada ki Guio wasama je gwa keliki wasama je dini gado wasama dina ikidi gado sana différence est-ce que wasama je gwa dini gado e gwa keliki libi bon asama dina igo Notai iti reflexi taki mi mtai taki mi abumoyu okay mi abumoyu kande se fi kande libi bumo fum se fi ma asan jo différence minga yu nataki Bible buku taigi taki ala wansama di accepter Jesus Christus et que Seigneur et Sauveur a bien pouvoir de devenir enfant de Dieu. Dawan taki tutaki ya bien libi futego, sa wan taki alibi futego, même des scientifiques ya so taki wansanye pas sabaka dede. De yeye ushi accord du eshia a juste en façade. Ayeye fumi jaini a enveloppe di eshia. Adarom mekete wansama dede asiki e polima yeye dete da yeye fi na pia ugo ne meke a différence entre mianga yu mana da wanta kim bumoi tu comprends ma ok dada ki itaki ala wansama de accepter gadu anya dada ki asama sai libi ko da ki libi ke fa be libi fi na accepter gadu ou pas même pas ya ma libi de na accepter gadu non parce que teida lumière kabaya en fait teida libi yama libi kenek sabe pasa ni libi automatiquement mais dimi da libi personnellement ni wa moi mi libi kenki des matifum de famille d'abe fustami j'ai été convaincue du péché mais abe libi mo et que femme be libia foshi c'est pas possible et fia bia yeye fugadu impossible fi mu libe ke fa ibe libia foshi de ça ma oshi auto wishi mi abi mi defoite okay ma de ça ma ishi taki rideska alibi da be libia foshi to ayeshi te wan sama taka da libi to ayeshi taki ala mi fashi fu wait de fashi femme be edu
desa maishita ka na asem fashi meti mi se fimo donc ton asama da libi automatiquement en libi se fait témoigner taki ay libi wanyu libi en fait ay libi wanyu libi. Okay, ma o te ko ali kimana because a emission ya so na okaba fustain noiti to taki fustain ataki wa okaba fustain la de 5 fa wani fustain directement bika sani live fu pare que ma Youssef ko satu bika don na afika 30 minutes ali kima vura yo luto na ugiu pa don da to taki fi abe kona yo na utaki fu sani bika wa be fu awa hita se to taki a question de moi en chodi fu a qualité fu a fade kami de ki na peri jusqu'à de kanya lai a pièce pas de lai écho en fait na mais quoi en retour de son en fait na apige de de kila lai écho en fait na mais quoi en retour de son na ou giu pas do apige na petu ou meke mo fu sala kile teno fu na o ye ke fa ou ma yen giu ba to taki a question de moi yakshi okay to taki giu tegadu wa no sama libi okay ay kengi libi automatiquement taki na libi ke fa fate kema pe gadu anyatu gadu na gi est-ce que ce qui fait ya bebe taki gadu a bon type ça mataki na so en fashi mude en fait que fa wani ko taki te chez ensemble na staki sama gadu pique en fait que fa taki ya il will descendre est-ce que a bon type taki na so gadu taki so mude fa que est-ce que ensemble ça gwa quelqu'un galade ça na peine a bigadu ayen ça veut dire il want taka fashi fambe we a foshi descendre. Est-ce que ça gadu ça gwa ibe sa bigadu ayini galade fashi de isabi souvent we luku na apparence to mami kametu asama stati ko takia wait fana shitaki sana fashi fame shia wait so makadia inya tito ai dini gadu mo mia sefi yefu sansa wantaki kadia dini gadu mo mia sefi mana juste na ton aini ai wan libi sama aini atasa dini gadu ko falo bika gadu na iluku na apparence aini wi ati gadu eluku ma abia ten di asani di dinito au konkomo to adose bikataki saide ke fambe ta yenya bigwa bifunde shpeka temple fu gadu ena fashi taki weta yu ko fana fiti fashi au en fashi fu mépriser sangadu giwitu da asade taki mi be gwa kelike nga satu short mana be justa timing fu sani jaini miati konkomo to adose bika même automatiquement dio gwa kelike oshtaki normalement ye abi son kolikia so di gimia sec carrément ma abi de bon keliki diogo automatiquement yo staka wa san tapé en fait tu vois ce que je veux te dire wa san tapé donc même si yogo nga short nga isani normalement des frères et des sœurs de mu accepter que faille qu'on a gadu mana juste timing taki alobi dia bigi gadu même fi do na verse kade a do na verse te pega de aksi taki asoimu ko taki khobre ken tempo la nga descendre de ya po isabiete okay il faut standard aina bigi mi besagwa kande mi besagwa nga belo short mi besago e ke fambe gwa fosha ina keliki mana kade na justa ten fugadu sa kenkimi fumi sade ke fa wani en fait wasa ma yakshi sako yakshi taki endati na bonuman ai washi oui à la day sautu est-ce que on s'est dit washi oui abonnement est-ce que quelqu'un m'a bêté moi écoute moi ça m'a dit je mets qu'un choix fou washu oui mais ça fait washa oui que femme taigi mi temme ke piki me washim faya wata me washim wi bika na gadu meka wi na pe takia somo robre kainu ambu mina ego begi de wang anga de sani potibi anga chai pisanya ini fumsa washa wi donc ala ça m'a make un choix de vie maike femme taki sabi a dimension fuani diniga de ke femme de tok flexi na gadu se fi sa révélé se fi a oui sonde asana pe wam abita episa niye fashi du wama fustan na sa de gan sa maita yu namo anga datu e woko e fu san sa maita yu namo anga datu e woko sonde ego suku se fi tu vois abi son sa mado taki gadu so gadu dishi manoiti yo pa bible fugo suku sa ma gadu e fi aleisha bible ina o masabi sa ma gadu shin kotaigi tu vois yabi fu suku yu se fi en fait kwa mo isani bada gatangi fi asma taki mo isa asma taki giu washu wite imeke ana washwa na ikultulu deda peut-être ki
awa kulture fide da pedata kana wa choix faut move ça Voilà, abika aina bigi biak shimi taki kurturu fashion fait de en gros descendi mbedu anga descendi mi abedu mo so de mekem taka sanape washu wi wata wan choix ma a kurturu sanape anai fat hamota ka sanape awan kurturu sandi sa khobre kanga gadu ye fustan ana wasande ko salir asanta ya ini mina wasandi bika na gadu meka oui des gars ça m'a fourmi des soimia sanape et même scientifiquement parlant ouais shitaki no on met ça m'a des intéressé na des plantes a fashi fa obe khobre jo wianga de sandi donc awan choix tout mi teke fu washu wi wata bika mi sabitaki dime washa wi sonde fu go poti prapra aini au du swangami au yepi mfubo kwa be wata au yepi mfu mkishimishi kimbaka mamina ego poti plus aini alechik fami gon père be khobre oui fu de shi sama abe ego poti plus aini il faut ça donc awa soit et fa wansan t'es daki plus ça de plus guia c'est ma petit bi de ça na non en fait, ouais, non, il rajoute plus moins que ça, ah oui, des cabas en fait. Il faut ça. Il rajoute sanidi, naïgo, angayou, dini libi. Mais t'as qu'il faut des crestoniers, tu vois. Mais t'as qu'il faut des creston. Tego poti en plus aini, asandi naïgo, angayou, dini libi. Et que fa de na peine, fou be washu, wata bakate meke, mi be shteka wasandi, naïkayanga, gadu mi abe odwen. Noiti mi abe odwen. Parce que mi sataki, anaigo, anga midi ni libi. Après, ala sama mak fu meka choix jawani fu libi na conséquence bakatene na perde tu vois na ki gio a sefa kulturu da koda ki ya ganya sefa kulturu sansomo et fi ganya te même malgré wa kelikete ngala fa wa keliki ça dépend fou ça est akaba kulture ke fam ta yimote ka exemple simple mais washimi wi wata ite me shido akete koda ki fo wa sama fi de est-ce que kande wakshile gawa par vo shuka fare e fo sama fi de est-ce que kade gwa ga konde de sande ape goshido nga de sama gwa beli de sanape mais mak fugo e fo sama fumi dede mi ogona abeli fu saide meke mi amgo non question mais considère c'est fait qu'à lumière di mi egona mina des pratiques est-ce que participer à des pratiques faut ça non du tout parce que je fais pas partie de ça moi non koda ki wisha ma de koda ki des pratiques faut des pratiques faut de do tax on a fois en fachifa est-ce que bien sûr est-ce que yo participer na yo jaini do ala de sani fu que fallait bouche connaître ça m'a de faire yo jaini c'est mi sabi mi afende kan fugwa chai pibeli parce que mi kon fu kwa métropole mi afende kan fugo fu matide par exemple ne mi te ka exemple concret fu mi madede mi ma nya libita sabi ta kimia creston mi ma sabi tem taki wansani nya na igonga mi c'est clair donc mi adenki ta kimi ma kanja nya de you nya bi son sani di na igonga mi dini libi ne mi wandwen elle va na on vouloir mi fu dati bika nya aini aina libité fin mi be imposer mi c'est fait qu'à lumière tu comprends donc fuani dinigadu na a bon fachi ya bi fu imposer c'est faire son sani et que famille ma que fa par exemple a ulibi la nga fuche afo maro e fu kande ne wande mi ma dede mi mak fugwa mi ma en sami madu gimi noiti mi o mampayen fu dati ala sami abi fu du mi odu matia ugo mi sabi sadio du kande fu towe so pu fu dini dede wanga de sande dati mi ajayi ma fu mi o jape well mi o jape ma den pratique fu de mi yeye no jape mi esprit ça no jape en fait ma mi o jape non mais c'est vrai mais c'est vrai mi o dena ape physiquement ma te du obi mais bien sûr que meu gobi kana mimma kande na lasti de idim sachin tufu pe kanda jaini cercueil de sanna pe sabino mi mak fugo wan creston de kota yite kana igone e pai fe mabeli pe bika e na creston ana bien valeur vraiment ça wanta ki son effet que tout qui beli de toi qui anga des pratiques food de vale que toi qui il accepte ta qui gota nem ta ita ki mogo mana fashi fami comporter ni se fina pe ne me ka différence que quoi ali ki ma vra YouTube bonsoir on va ya tapu Fa flex mi ma massif to ah cool tambala ja man dus e mo an fi aksa meita po an sangi pustani ese fi ali ki akshi go ah e be ka smart ka lo ba passer si sabito
anga enya woko sasa mailo. Dus of sasa bon accessma. Because mate yemi if asma sabi if gado awa man of one vrouw. Dat na eerste vraag. Dat tweede one, because mate yemi onduf de moon na fosi moon fayali. Okay. Dat in bon sabi. Okay, many thanks. I Ahmaliki. Ja. Okay, live ici fiye ka ba question face à you. Ça a posé na perto de question a posé une question théologique à ma fomité un théologien donc a de a ma taille so tout moun na foshi moun ma une question très théologique à poser na pe donc juste me wakti fa udo na youth marching mais a foshi question a poser ça na question a poser baka nulle part a été aiguille et fou gadou ça dépend a été aiguille et fou enfin ça dépend nulle part a ina bible a été aiguille et fou yes gadou a wan man of wan ouman ok gadou a wan esprit a sodama bible est aiguille ça we go soukou en dehors fou sa gado wani soyou a dangereux parce que mise et fille sur les chemins pose mise et fille fou question wa mouden kitaki ba ya idini gado et c'est tout mito abi sur les chemins chidon dami akshi mise et fille question dit profonde et ça bino en fait question dit na wan libi samana bien réponse ma gado e fa wani fi sabi wan sanyan adawan e fu a poti wan sanyu ju musabi da wan taki a wani sabi voilà exactement à ta question déjà posée, sincèrement, en question du théologique, donc du coup, j'ai pas la réponse à ça. Ma libi ça ma machine à yaniwari, ma mi adenki take yaniwari. Ok, là t'as qui dessa ma mistra qui wa weye en double c'est normal parce que me c'est fia sabi ça n'a problème mais dès qu'il y a pièce PAD à là et qu'en fait na mais qui un retour de son en fait avec ma fura yo t'as toi qui a so abi fou mais qui au sala qui était mon fou mona quand à ça passe à piscine avec ma la so abi fou qui avec ma fura yo Vraiment désolé, ouais. Ok, donc d'autres qui ouais go dona akaba piscine fa émission so because ça so a créé un sans fin d'état qui take you crown baka d'autres qui te want ça ça you about take you crown baka fi musa sawanta ki teke yo crown baka ya bi fusu sawanta ki wan crown ok pour cela et fi ça permet juste fou leishi à définition fou sawanta ka sande ok ai ni fanchi no leishin donc me suku fu boko apiki mon voilà donc fou descendre de fou fanchi à un premier temps c'est un cercle que l'on met autour de la tête comme parure ou comme marque d'honneur. Ok, d'ailleurs, une couronne. Une couronne est une forme symbolique traditionnelle de couvre-chef ou de chapeau porté par un monarque ou une divinité pour que la couronne présente traditionnellement le pouvoir, la légitimité de la victoire, le triomphe, l'honneur de la gloire, ainsi que l'immortalité, la justice et la résurrection. Daishi, tewetaki aba résurrection, yedenki direct, yeisos pedebe ya crown, amaka crown genede. Ma efi wa kamekwanto de life dati. Ma couronne, te ye crown, même sefi ou quand te kwansani di simple. Krona wasani di de weya ye de giyu fugi wan posisi e ke fa de na pe au moins lobi Dariana alla sama sabita ki ena Miss Guyane 2019 de weyen kron gen ena krona pe alla pia bego en ape shi pia ugo de sama sabita ki ame shi abi wan kronye de amusa abi wan position amusu wini wan sani en foutia dede aitan Miss 2019, Miss Guyane 2019. Ici, Théo mitiwan roi. Aïweyen krounye de. Et fi go mitiwan roi, même un roi d'Angleterre. Anawansa ma diogo. Yo fayongu, ofane fo. Noiti. Bika yeshitaki asama apiabi wan pouvoir. Di ina omangotaki la fashange. Ala Samabe suivra voyage pour les Naïka dans Côte d'Ivoire. Mais à saber Funabe Ali dit pas il y a 2 ans, je sais pas. Diado a fou des villages, des Weyen Kronging. A biwan signification de reconnaître na lutu fuigan sama. Iji de soin sama dit
e chai wan crown yede to te abi conscience futaki yabi wan crown na yede yeden kita fasha ina libini. Ça veut dire que inaifika samakota igi lau sani. Et même si fi samakota igi lau sani, yo abi en fait yo abia level taki yo piki ofi na o piki. Ça sans ya uchai kongimia ini libi se fi, tu vois. Donc abi wan couronne yede na si se fi wan fashi wishi samana igien na abi wan level mentalement parlant aussi, hein. Parce que ça tient un cron da ina nexadea te a couronne fia yede na wadawanta ki ye wakangen isata ka kunja yede ina fi taki teke yo corona kora ki bika mo fo agi o man piki yesanyata. miotaigi taki non. Pas plus que hier, dimanche, à Nifu dimanche, Wamboye Tikondu Takawani qui est CFI. Tamiotaigi par surprise, de manengeto, d'abi fierté, de na hypothèse na public, ma inbox. Ici, de aigo, à tout taka un des messages pour moi, yo che que taka message ego fugi ou ma picking, ma soel gi manengetu. Da fashi takite metakite ke ukron baka na fashi futaki wishi sai pasai ni libini to next solanga yo po wanyunde awan 15 gi fishi valeur awan 15 gi en fait fou iteke a décision fuani waka wata fashi ainya libini te yo po mante awan fashi futaki wishi sansa mabe takifi wishi soutu mépriser de be mépriser ainya libi. Et fi fustantaki abi wan couronne fuchai en iteke a décision fu teke yu couronne baka aina libi yogo fawi mai solanga ina abi a conscience taki ya na wan lau sama ya bon sama nga warda diga do kocha gon tapu ya ma chai libi wan fashi ya defanodu ya man gi sama yu libi fu de tigi en fait. Donc pour kantaki pendant 2 heures ça wan taki teke yu couronne baka mais Hassan dit de ça m'a retenir. Nataki teke yukron baka awan acte futaki mi teke a décision fu chai mi libi en fu de heureuse fu heureux na gontap. Ok, a question ça quoi ya non faut je me dire qu'on a question fio ça quoi ya question taki giwi ou que bibi ça m'a dit wa kele ki est-ce que wabi kina taki kele te kishi futu ye shi bianga est-ce que wabi de kina taki ye shi bianga ye manka de boligi mane sana est-ce que wabi de kina ou na kina il faut wabi déjà naturellement parlant baybol beaucoup et interdire te abi futu ye ke o man pikin yamashi bianga waman ok bika wan période pe femme et jon repos abi son sama de deux ok ma sabita ki fute ke mi le tout ok mi abesa bientôt ma baybol beaucoup tayu te awman pikin fadeta kasande awman pikin kishen futu awan ton de repos gaouman. Maintenant parlons à bison sama keli ki fâché fu mutai tide mi ato anga duka sama mi mana kina mi boli freya usokei mi opo frigo pe juda mi canapé ok Nada ki fudi yumang na bikina imana bikina na kora ki giyu ke bushkone piki di kia ya system na kora ki fudi imana bikina na kora ki ya yola kina de giyu sefi. Non parce que baybol beaucoup na ita yim next 60 Ma oshi baybol beaucoup na mi de ki di mi abei digo kwanga imma di kia i bushkone kana imma abei mi asabi ma di imma leli taki descende ya te kishi futu yake o man pikin ya mu boparo sande anya kulturu fu kora kia peshide imale lié fusan da funa yu imale mi fio pom même sonde ya abi futu ne yo pom mantene gwa nye kuku sonde iwashi isa peta patu teke ai bakaide donc ça me que kora kia sefa kultu de ya wanyo le c'est fi wanya pas pays wani en fait parce que en fait gibi mi libre en Jésus-Christ je suis libre en fait et vous tant akutu na pe umugo sabi fusaide meke en fait afashita ki de otaigu takite abi futu en fait ayeye sanintok a dipi mo sawedenki tede taigu taki wamu fade kan te abi futu ya mo si do astu
ofu sote ikishi futu ya mugwa eskas boli na wanye yesani diape na akurturu dipi fuwe gansa mafuwa fo shikondo ya. Et vous savez, awan sani dit awan symbolique sani spirituellement parlant. Et le fait que miti de mi dai libion Jésus-Christ mi na abi na wan chaîne na wan ketina iroli parce que mi fille taki mi libre en Jésus-Christ. Okay. Na saye mi be dati o miti en fait. Okay. Tu vois. Okay. Nakola ki fi abi bala okay de ma teke assez fi kane jagwa ki fale kai kota ki di jo kwa yosu est-ce que yo taigile taki kare ikishi futu iboli fu jamnya fu comme fu sai fu yo taigile Be efu de kwami osu par exemple ne mi kishim futu ko taki den da dai libi mi o taigi den taki luku mi kishim futu uwani na ofu wanya efu stan if de o time taki de na onya efu mi anaide range mfu bolita sani giden efu stan anaide range mtaki fu préparer wanta sani giden bi mami o taigi den taki asobra di sosmara okay made de na onya parce que voilà son ten da dai libi off so tu vois. Donc, il faut des kwami, mi frei fu boli wanta fu ko nataki boli parce qu'à moment na pe ko taki mi abim futu de mi o guiden mi o soi den ta sanitaki il a préparé dishi et fi wani. ma okay dina kare itaki maleli ya fale kai o mi akisha question bakate juste taki of kai fi fale kai fi chago fu kaba mi sabika we do 30 kaba giyo di maleli na giyo sefi apishina ape taki okay te kishi futu na giyo sefi akina ape fu na gi ta sama en fait. Miche ke taki mima a kweki mi ko anga valeur. Anga valeur din se fi fende fi gan sama a kulturu fashi, tu vois, parce que jube ego kon voilà wa be gwa kele ki descende même jube ki ya usu. Wakati mna ana la fumia la fa sans fille. Manulo Kakshivita, puis à mon avis, ça c'est une culture de l'homme noir vis-à-vis de leur sorcellerie qu'ils pratiquent. Ma pawargi se fi. Amanolo poti dat. Moi, je kiffe taki ali kwa funa yotaki akul asan kinape na giwi bush kone sama anga wi sefi fude wishi fude wan wish da wish kita kijo poli de san fude meke wo la kina nape. Ala fashi na mataki Manulo kaka itaki san da toki. Est-ce que you na sande de kito fusana de fi di maladi faladi. Nembe tayi taki mima kwekimi anga valeur din se vi fende fingan sama. Tu comprends? Mano miko bigi mi meka shua fashi takim da libitide mi be sa teke den chaîne na pe efu mi abe teke den bika gimi den sa na pe na chaîne en fait sur les chide holi captif. Bika we dou son de wisabi faut ça de meke we dou. C'est ça en fait. Après mina ala sama nge choix de vie da to ki Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Taki OK ko te kwa ali kesma faut poser la question live bika wa teke wa hole na ngamo live bonsoir tapu. Bonsoir. Enfin. Alors, goedenavond allemaal. Enfin. En bewani giwan piki even snel na tapu sa adame taki ataki tusani sang miwani sawi mo fini fieng of dat mi edenki ta fashina over alaste wang nataki ataki kina ade if me afus me sabia me ka gimparung if me afusta imbung bika mi se if yegwa kiliki en mi me ka mi kiliki ni ko taki maya ale chiki fala sama abi ndu aso mi se if bi abi mi do of me abi mi do ma sami wan taki na taki a bible se if ski taki te you siki na wa online periode me sabe fa taking aini njukatongo wan fa online wan chobo periode fu you ekyo ma pikin dus aski vem a Bible taki yamu faya taki yamu boligi man yamu shibia ngai mana wan bedi tapu of yamu shidong astu tapu because sa wiga samalelu dati mi ali si dati mi aye noiti ma if a Bible tag mi kabataki na wa online giu ekyo man pikin chobo wani taki ana wan bungsani da mi sefi gimi sefi da mi ofitaki tem siki seki mingo boli gi asama bika de taki chobo ifusta dan de ye sonderi se afie de gansa ma fu de bego jeni one special me akweki atap se masami o matagni de bego jeni one special osute de be siki dan
anataki fudi no wegwa keliki of utonwa keliki sama da wantaki mi na ogoshi bi adoti mi okoli sama mi ogoshi bi adoti ma apisi fu aboli dati me sheke awan chobo isaboli gi sefi ya chobo sefi ya chobo sama tu bika ala sama iholin sani ne fasi bika sama na bikina dan ya o mango dwenga sama taki mi awani ya nyami so sama nyami khon omdat ana abisabi fasani na pe ma mi fene pasko taki efu you eke uman pikin sefi ye fi taki te siki ala sama sabi mi sabi fu sama ma mi sabi mi fugi mi sefi taki i sikin sefi ye swaki inai shuti inai de a sefi sama di gwenti jenya la denta de ifamu ifusta dus mi apisa pe mi ada kwanyeng angata pisina taki pia taki asani fu apisi fa culture anga bonumang apembe wan piki taki kande ataki bung ataki bung ma kanjamus bo koingide sama mo taki culture anga bonu gimi anawang culture leche ke fa ataki ababi gan sama je dusanya somi au passe abe de captain abe gwa keliki ma noiti akayui nyataki ukoshidon washui wata of ukoshidon dudisi ama abe sabi sani sama be kone ay mashui te kane kisi manke ategi ome footballer de boy de pe football te de be kisi faye takasande kandide dai de ankle de futu de kone dati wisi ye gwa keli wisi fa no ya sef mi como po mi gwa sama sana e ke fa oja europa ya mi reisa gwa sana in place de operer mi gwa sana ke wa sama ye primanga dati sang di you amudu ke keli sama you di baker bika wa verschil de ya bi keli sama anga sama je dini gadu sa you di dini gadu amudu na fogo shido wan bonu kampu da wa sama poti wa ogigi fugo duanga wan ta wang dati anafu gadu okay bikarati na ogi edu isabi bunta kifaye dua sande na wa ogi edu wanta sama okay c'est ça ma bundi e goteki efi gwa sama nya agi bun bikami o ma sefi au me sama be boli abe boli faye kasani mulu de sigi fu meke piking ma be she du ogi nga sama de sama gafa de be kon gafa en chai kado gemba kade taki frau be gantangi fi bikaku ya me be meke ma mi meke ma anabono be du gideng If we staan dus zo, misschien abem leg deze maar piscina ape bumo uit voor de beka fustan. Voor de rest ja ataki boom en mi breedte taki ade opo futegi sama pia komoto anga pia de tidede en me ka holet ke fa ataki sabi ukor sa ataki chai wi kron of teke wi kron baka me ke alawi teke wi kron mi fustan sai taki ale cheke kanebe libi wan bepaalde libi ja jij fustai libi agete kwa gadu of te dini gadu ilibi de ta fasi is alawa biudu ma if mim tai kandianga mi taki wan sana na isi sa opasai ni mi libi ni garu dati mi otandi ni saide na omdat ai holi mi dati libi ai ni balance pe mi odenki fugwa wan danshi te mi odenki de keliki sama fu mi taki no mi na igo ifusta Pemio denki fu goduma ogi tem denki akeliki da metaki no mina igo if stand give me that one balance ai ni libini okay if stand abun upasa oneti shuti okay dobegi okay aliki mafura jo utu asisa isi staki ayu shen safe koido fa wan you want to take na you want to take my isi staki sa no a challenge ade etakianga ya so na many thanks eto leshi and me meke pika sama ya so bakati na yo kabaina ubel wan la sisa mana utapu fa de meke pika sama de takianga ya so chago aliki Mi breiti tak ameisha belkong en merci pour des questionnements. Que femme taki sabi ina libi heureusement ala wi na maden kawang en ala wi ko taki so leishna ifusta sani bon adati meke u de samadi de unique bika ala wi abu fashi fu denki awan question ko taki dimbe sawan piken bika yu kongwe na taki apisi fu afashi cho kisho fu tuwe ke libi sama justement asane me poser la question taki ma est-ce que tu deri diska sai meke de kiso est-ce que na adie libia nga watana sama bika fu sanga watana sama ito est-ce que u yibe nga wabush konde mai be libi na se fashi be go raisonner bika o sa shota ki sorry okay qui me je font coucou
Tu dis coucou. Ok, est-ce que na afudi janga wa bush konde na fudi ya ili wa bush konde matide meke tide ye denki so FKD adi ili wa tana shitide meke do san nape e fanga wa bush konde ma be libi on chanson ta kane ama bien fa de est-ce que be odwen Ok, give 1 minute Okay. comme meke patete. Ok, alikima furaje utu ya sama 1 minute na ai kwa baka so alikima furaje utu kote ken so baka na woda wa mo poko guse safa te kwa picking bless fu live ini radio utu na ikomi chu baka alikima furaje utu ko wanga wa en sene fegete tide na regiska live ini radio to nga wiya so kengi de kenga wali kima furaje utu so ne fegete na sabe mo sama ma a accepter fu kon kengi de kenga na wole speki asisa gi ubika sanitanga fu do alikima furaje utu isi sabe ka bako we Boko de gisata maka anyane kumasa sabi takala te ukofko bomi anaishi anaitaki ngana mimi selasi ayo anyane bugadu ya sata woko anaishi live ini radio utu janya bibi fu gadu tide anga sisa de kai regiska live ini radio utu akomi chuba kada traki a question ni miakshi regiska est-ce que ça piquen giwiba takitide na de fu tide sai meke ye denki so kanena e fu kane dia ili bianga wang bush konde bala meke yu e denki takikande isa boli f kade na fudi eli bien watana shmeke ala de barrière de komoto gi utide Wotakala de tu afashita ki me denga watana shi anabia sem kulture kemi donc voilà a facile tout aina ato edo pichi tout même foshi mi tiama fumi gimi personnellement dati na mi avis anga mi révélation personnelle taki afashita ki den sama itayu taki te kishi futu yam duso afu wansanye de da wan taki ye fasito wansanye pasa ifustan wanye sanye pasa di be pochon plaska s'installer de grands sama fu na bifo di committee witi de daletinke spirituellement parlant abi sandi de grands sama fu be doit feshi be doit foshi di committee witi de eke de descendants fu de ifustan donc afashi taki gimia wan chaîne spirituellement parlant de retenir oui soleji captif a eni son sani mi tide afaji taki mi dai li metake ala sama mode insanga sami taki matide mi dai libi en mi fi taki Jesus Christus frimi fu den chaîne napi kota ka friu imtaki atu afriu fu so ma paro libi ai winia exactement mi free fu den tout ça napi. En fait, je suis libre. En fait, gimi spirituellement parlant, mi libre en fait à Jesus Christus. Mi na abi fu fele takeye, mi oboli gaman fu mi da mi odede, mi oboli gaman fu mi kishin fu da. Après na sabi fa wo ko ma me dita ki na wa question fu DDT ou une question hygiène en fait dans la question après mais ça bien mi idée mais tiako kade you mi awan kodosani e fu anta sa malaysian kade mi adoni ete ma awan kodosani di bible buku tai gimiti de temi kisi mi futu nataki mi amusi bianga mi man mianga bible ya mi boli vous savez mais non ben non parce que gadu awan période que fa dama beta que fam beta que awan période pe ide apart en fait ko ta que awan momenti pe awman adi awan période fi libi donc bible buku ta igimi mi amak fushi bianga mi mana momenti na pe ma efu anta sama kande aso meke otaki we bigodo la kanda mi ado na pisha pete mema ini parabole se fi ta igimi taki mi amoboli gaman fu mi en fait na koli sa bataki ya bigi go ifade ka awasan di go kwangi there après no na Yusuf wani na do ya do na Yusuf wani meke ye do voilà après na ne metai taki mi ma accepter Yushua na tere akengi de kia sabi no sama voilà ne metai taki mi ma anataki mi ma gimi mi go kwangi ne metai taki te bi po manten ne igwa ni mi makuku sonde ya washo go point pato de ta problème ye fu sa wantaki de sa di mi go kon mi choisi fu dini gadu kon en holi mi libi mi shalibi ta fashi a vous savez mais que metaki tide gadu gimi a liberté fu na suivre en fait des chaînes na pe des holi mi captif en fait parce que je trouve que je suis libre en Jésus-Christ. OK, wote kwa ali kimamba katena mindekira kia émission do na kabapishwa émission. Bekwa parce que mes chefs fumdo du coup live mbala wa holi tumisha ngabika do na kabapishwa émission sai bwancha kongo.
Radio Wilutu, aye family. Na ku. Ovanga imbala. Yeah. So, mini fortune take someone take da opposite de base. Otaka ni bush connect otaki o mekia fondere fusa otaki. Bika ngifa hanya otaki nenda kwa hansa otaki nenda kwa tinga politique au mesosa ndeso isabe au mesangi epati wi santewa fusta usefi dan ala sama ada a social control de fu holita ki so ko chwa fusta usefi wa mpolifien isabe a sujet di sensible yo otaki about bibi politique de so sanyape. OK. Mais on doit différence de Mishima. La religion, on va rendre un postulat. Il s'habille, un postulat. On va qui poser comme on va qui a des sokaba. Et fi et bibi, et fi na bibi. Il faut ça. So, mi a problème de mettre qui gona se fou, mi a bouche connaître, ma bouche connaître, on met ta oya. Ça, mi saïda na mianga anya to différent so. Déjà on bigi comment on a idée que bataki. Ala sama bien fi wani. Sana fi wani. Na fu bibi sai wani. Isabi enke fa afro bel qu'on avait aquí a religion na imbalance game dus il m'a accepté ça nyape wishi mi adena asale wishi mi dene mi m'a accepté na sama fi wani ngala chai wo ko so ngala anai muyu anai mashi so anai on peut se fi il m'a accepté ça nyape a problème fo ngade keli kimato a problème fo ngade keli kimang e fu donc on na kwambi fu e fu da wan jonko efu alikuwa ngianshi efu alikuwa aleke so poku iwa nisho alo ipoku no itia okaida kiso ukong aini du fuma ya kelekini bikanya hanya we bibe no etral ma de keliki man de wit ma wa ulanga to limitation de wit ma ko nga system man msada ki ganse de keliki fugo ta kwa ko moto fude ju ba kama kri na wa keliki aye bikadu fu keliki to a wishito kayento da ko da ba kama kri na wa keliki a wishu krier da ala keliki moto fude ju ainde ju keliki ni aina ju da isefi sabita ki ma pena bi on ferié ma pena bi hel iki aki iduyadu ala para de iswego so mi den tenga no we fusta usevete da akeli ki usafa akeli ki kwa ini wini isabi politique de senape usafa de kwa ini wini usafa uko fika na pishli badi weta yaso isa sina moto sanfu gontapu na egi samadi fuja fi apende to wishe manye na be fi ma apende ya fi to man atanga fi libanga sanja ini de no da chayudo ta chofi chaka yo wata da utake desma fu de besa fu den bika kanya de wande mun ampo ite mati fi de ya to liape pusen ko ta fu kana ilu kwa filon e fu hampa sanya ko ta kuini je emeka wo kwa ini de ndai pusen ko tama chala sanfi ko baka ande fi kete sabito afwa keliki sanya aso de usafa keliki kwa ini wini usafa kwa ini wini manona egita ba kama nke ise fi usafa kwa ini wini efu wan leli sabila ne kapala itakino boy ko aspanga de wet mambum boy ko aspanga politique bum ko aspanga keliki bum de ham fa be wishi mi man ma parti keliki culture anga tradition na 10 ans différents isabi te go kon te de gi pangi apisha peta man na tradition jape sabi meketembe ay culture gote wata fa katiki desanya pe na wikeli ki jape ifustan ma de wet mataki te wan make wan lei pasato sasa yedu yeteke wan piki sotu anga alei fi da ibola ino apatwini da la de mai da se de ki wan pikolet isabi da ko fika ni de ni de ma réussi personne taki akeli ki futo na so wishi mimang ala sanya gonta kwa biba kanga weti changa do man keliki sefi uma pozo fe kwa kodo kesta taki fo keliki de da keliki ape ala saidu de gi pardon ubigi action se fo hamman ala saidu keliki ape de gi pardon da keliki ape e enseigner taki yun ki wali bisama imlibi buye ye musa wetaki imlibi bum ala saidu keliki ape de gi pardon tak te wansama duwa sangai yan duwa ngembaka pakala pu yenda yata again o awet man ko staffu yako gide pardon ala pa shot ala una wan dus ayisa nyata man en fait ujainu un système in pe a wijando ma bia atole wan langa tumish ma mi hopu fi mi non fusa sa wataki dataki no afu mufusa dataki en fait a saiwani bibia datie bibi kake faita kia pardon sana pe dataki no aso e fo keliki aso so bon ayoli na sai ya kshipado taki sama janya keliki do gitu to moi question da ko meka sapi kuna pe fi abe to ala simo fingi sana ala simo ye ala sama to ala sama ikibi bakasang bungen
isabi to alasma ki baka sambu no if umpiki bala kwa nyataki so man panafti de asu pumpumia so I wish washi supu jube nyangi ala de ya asu puya migadu sayo man tai jaman bala na magadu to man ibustan onda chama janga asu punen buku sakai waka amali de mo shuti ya mai fi bung ibustan ma iwan pos la mantaki na mona amang gongo dinya croise na ma croise pinga safe aye pasu puja meke sana a différence sana différence ko tay on tas mataki mitoman mi fawita ki isame ke mbel consider bi kamina yana pour personne mais ko yakuta ki fa bugisa ma fa bugisa ma sabito me fa meden ki mitaki yaso mana te wantas bus konen sama ke mzevi e ko explique mitaki culture fu migan sama a culture fu migan sama so negative jaini na so wishi sani mi ma mi culture na bi so wishi anya bonu nya big bum pichi anga wishi pichi mi ngona itikaba mchisansa ichedu migona na bush konesma msabush konesma idu migwangi kwa msaingi edu de maidu bom anga baka on that the thing for no akeli ki de joe na omen na kyode na omen fali si profeide e opokeli ki eteke de sama monye do sa sanya de sama aso abi no omen fali si bonuman isabito mafuko explique ntakala de bonuman ko tapaso fali si man mi mami sasa de maye pimie migwa bonuman kaba isabi ala sande abi baka nga weti wan kodo sande abi baka nga weti wan kodo sande na bita pa ma ala sande ya sobia the thing for abi dei aso abi neti fa abi manenge aso abi woman il faut stand wan kodo sande mo de dina abi fa de kay na abi pa ne wanto inde ade do fanya hape da obel mbaka ma fuko explique ndaki do fu mi culture do fu mi tradition nga do fu mi keliki dim janito na so negative habito we da ko bo buku da ole shebia ma keliki fu de yaso ana wautakina analagwe mawaye anafanya shawa usaso tu sana negative nyedo nya yigo ntapuinya pede wakaki na yigo ntapa pede wakadu sansa nyanga anyake lika penen and they don't think it today luko afika ma opoko yaso anafuta asani ivustan bika wankeli kiman asan awoko di mo bogo mategi sefi de bibitaki I think probably Papa Noel bukuya wele sita super hero bukuya de bibitaki abo manjago ntapuman nkwa mo important mo ntaka yo fai ka opone da bibita ka bo manja ko tapo mande yaso di washinoite jabi ala pouvoir mani sasa gadu ne de kai gadu almighty Dieu tout puissant il faut stand à moi là on ta kama peto man kai so boya da la gonta fuka seka no negative de mo de da yali goyali ko sama idede amanja pe so me ke songa na cla amaki satan ala negative pour ala takumani kumuta ni wini libisma shitibaka man da ma pata kuvasha habite takina mona mo mudinye mfam da sanya pegi uma takia lobiwi man ko den kipiki songa egi fostam mi me ko gito link takei o ali d'histoire de 5e pour mi beski fi soini e faut ali d'histoire de 4e au fudu terminal e fudu di media université beski fi so non takia ba be bol me ke den kinga egi fostam chayudo okay mbala ana abebol na mfusta ye abebol mi san fusta abebol expliquer sana wan libi fu wan libi sama isabi en abebol wan handi ma paraphraser en de ma popote noir sur blanc et que ala de verse pas abebol ala de hani pe de man pudding ay so to beaucoup de man pudding man te ko takino a hanya so wan tout sani et puis wan bibi fi wan ay bibi isabi moi même me que recherche isabi no me que recherche ma me que o de la kanga o se fi man mimi wanna wanta bush kune man kense kutanda kiman dufu mi kultu dufu mi denki fa chambe libi non il fait accepter mo ne jawanta se mi respecting mi akoya ko kashi takikeli kino bunkeli kaso so negative na yumu sabi ala mangi fi wani il faut stand ma min normal kutanda ki dufu mi fa de kamina ande mi kimati bon taki dufu mi kulturu e fu dufu mi bibi mi abi dine shuti mi libi gimito bikama bomo yani dufu ye na taki about dufu se hofuna fa de kama dufu ala sama ishanga wani ya taki dufu na swadu ena swai doete dufum tambala meki wawet makota indaki bigala sama ko to do ide una achairo panda ni koini sondi anya bisani isabito ma misa dufu den ko duna Afrika na cham ko fika yaso nanga wani ko tayaso isabito man mi wan man ta ba daki dufu misani me bibi tambala dufu misani aso negative abe mbaka nge weti amusa biso to semete kaini e fumati baka na baka semego fumati kina kin semego na sabi wan kelik majale bu mo mi mbala na sabi wan kelik majale bu mo mi Allah do police nga fa de kayense ay ou patron chineti lobigi mbala many thanks ça donc Ibrahisi taki parce que taki fusani et tout ça et que femme taki j'espère que fusa
face à la question do Non, piquer la tout. question da qui non aso na Ok. yule e piki bakaso bakana ukaba because ta kwa wanyo. Ok, attaquer fou ça n'est au piqui, faut demander me retenir après il habita on kan tout dit était dans sa piqui. Te me ya boye taki, mais sabe fo a monner ka bay fo me ali abi sorry. Asama di sabi kelle. Ok, ma kan me reconnaître à voix. Ah ok. Ça me reconnaître à voix. Mais je qui en souffrance te ya itaki to mais je ka souffrance de te. Et na souffrance taki a image fou de wetman dit déporté de sama fou ina Afrique chai koya. Ana uma noiti koboto a iniwi ni msabi awa souffrance de éternel. Et même ti de aigodo ite. Et vous sang? Ma abi wan sani di weke ba kama we neglige to en te igo leli yo fu sata ki foshi de wet man be do weke ba de ba kama de be fight den se fi kaba ali de wet ma cha opportunité ne ishi en fait de teka opportunité na pe fu potu en esclavage sans de potu en esclavage te même ti de do se fi ye jiteka u egi ba kama ipotu se en esclavité en Libye anga ala de so tout ça nape te yo go remonter ay na ton yo fous tanta ki weke ba kamato ou be fay tout se fi ka fos de wet mando ou be fetchanga ou se fi ka même ti de fa we fet ou se fi ok ma image fu de wet mato awasani di de ya fumi parce que mi sabita ki de me que souffrir mais ça remonte à très loin et faut wanta ka ba dati Est-ce que ça nous mou fait quand même on fait gete du tout mais no wa ma fait gete wishi be wani tok flexi ya ma fait gete wishi migrant pikin to alteta ou sabia tolia bika wasani di et fait partie fou ADN à histoire na pe. Maintenant, il y a une différence qui a une émotion à la fâche. Il y a une différence entre l'histoire et vivre Christ. Mais il y a un caractère qui a une son dans bibi, mi mushi, mi meka expérience. Et faut dire me dire gadu me taigi taka omdat gadu se fi soyen se fi ami, me taigi you. Me di do aneti tok flexi da me shi yeye. Et comme toi ni mi kamba ini. Mais dis bon ofu ogiye son effet ogiye atendi gado e délivrer mi kaba son effet takuye comme toi mi kamba Benoît gantangi fifa ye pidi cha kon yuti de life ni radio to bigi futu da fi wangi radio to ye pitu wisha wairo ne wan poti wan super chat ke poti fa wo ko mo fa we ise fi ye fa de sanya mishi kaba de kon gadi cha go regiska fumo piki ala sang aboitaki aulanga mami wantaki abi wa mumcha yu émotion mi respecte choye et que fa d'état de samadi ali qui est respecté ko taki sametaki wishi de naigo akotanga sametaki a juste me piki par rapport à mes convictions faut ça attaquer dami et faut mo piki par rapport à mes convictions mi otaki si de mi apoicha mi émotion par rapport na sambe passa anga midini libia nga gadu abi une différence entre oui histoire et Christ dans akira you par rapport na ti de faigo dini de ko na histoire de amachan ko na se fu gadu en fait anataki amachan ko ai fait partie fiu ADN en me sabi kande efuden sama sole mi etaki fu abadati we baka sama baka people our people this strong ala teiti de fight too so le shimi akshi gadu taki magadu fu fight me ki we fight too se fi sotumishi mais c'est parce que wabi wansan de spécial baka people tok wapoy comparer da de ta na shi fu gontapu baka people la wansani di de spécial a gontapu na fu soide me ki o diviser so il faut s'en wanta ki to nafsoide me ke ou diviser so parce que baka buba awan sani de awan buba awan nashi de spécial donc il y a différence entre a histoire dit pas ça a fashita ki de potu en esclavage a fashita ki ko fika na undo yaso alors que on a choisi a muko influencer oui anga fashita ki wandini gado ke fam taki e fu gado na révéler se fi ayu ya mandini gado ke famude te ishi wansama e dini gado ke famude to gado soy en se fi ayu Paul abewan apôtre awansama di be ki de Christian
wan sama je fight den Kristo noiti be den kitaka asama ya be sa da yen libi. Ye fustan? Ok, tio. Jésus n'a pas pu se sauver, donc c'est pas moi qu'il va sauver. Et toi, les chamantaki, Jésus n'a pas pu se sauver, donc c'est pas moi qu'il va sauver. Attaquer Gadou, c'est fi aye bien c'est fi. Na ne o Gadou oye puis mettra du ngide sama fufu sans. Personnellement déjà personnellement mi wan pika boya petaki ade soutu sama na apede na leishi. Na sande taiga dacha itaki, mami wani invité à la oui. Que ça soit ou des d'accord en gamie ou des d'accord, à bon fille ou leishi, à bon fille soukouf ou leli gadou you sefi. Ya manteke sa sama itaigi na moda akaba. Mi femme de asome a okokoliu, mi ateke na mo sa sama taigi mda akaba. À tous les jours, je fais des recherches, à tous les jours, je lis pour approfondir ma relation avec Dieu. T'as me piqué question fabo itaki. Jesus Christus na awang di gadou à passer des cons. C'est pour ça c'est pour ça que nous, on est libre par Jésus-Christ. Afashita kitide mi de wanyu sama aini gado na doro Jesus fu ex un sacrifice à make en tant que homme, en tant que Seigneur sur la terre à un moment donné de la vie. Tu comprends? Jesus Christ na fano du fu se feze bika abe aida volonté fu gado. Dia dede et puis leishi et puis il y a bien révélation yo fu santa qu'il a été ressuscité après 3 jours. Na fashita ki diagwe ni asanta yeye konfutiwi bika Jesus Christus abe demo futiwi. Il est Théophousta en bibi samietaki yo fustaki il est à la droite du Père. Dawanta kite intercédé te begi fu gadu sadouan sanegay ni libi na alte ayna nefu Jesus Christus ye begi bikataki saide ye souvenir fu a sacrifice taki Jesus Christus beko en afu soide meka bekon fu mikande free fu mika be abiso en libi fu mi den chaîne fu mi be sa brisé. Par exemple misabi son samaya so misabi wama abi AIDS ayabi sida teke tide to dianoiti fenda a de shinape metai taka man il a été guéri gadu de shi amman te so wansani pasata yeshtaki libi sama se fi afenda de shito ya lexia madu mweke plier you genou fu aksi gadu ganga tangi fu saadu parce que yeshtaki un miracle un sani divin en fait ay passa oui entendement bika gonta puna abia desi fadu taki mi desi fu AIDS ena wa mandi mi sabi ana ame kampisho ajuka sama agwadata data taki bulu king ishi date un miracle passa so fa ikade des témoins fu son un miracle da ya bibi taki abu Rediska, ok, mais on y a un bikan stak kade abi fade kama te taki about miracle en fait. La tide na te time taki ya ok de bon man na fade kan de kai di bien de san na pe de kai de sama fade kan mais sabi fi salak da de wini na tide mo wan da be bonu abe ye pisama mais sabi fi be ya toli fois akuna palu de ba be dinga fade kan de be dinga abata di be taki de godata se data man ye pi de sefi na dede pash de bede de teke de chago da de wini salak da de wini na tide mo we ne ye pi den tide de boya de waka e nyai fade kai na te ta kyabo fade kai parce que de nya bo bonu ma bo ye pi mana te ta kyabo de fade kai na tide ta yim ta ki mirak sanin ya bibi de sanna pe parce que na de kai de samanga fade kai na mi ay ni media conscious piki so e fu santa bio me so tout miracle flexi mon respecter mémoire ama penati de mon respecter mémoire mami wani sabi wan ala wan sama di komoto so ke fa de na pe de boy be dinga bata de quand de wan sama be de na de pachi wan miracle ma so tout miracle ne c'est de ça qu'il s'agit parce que na miracle fu gadu na gadu ama apia koni aye pe de sama petite afade kana Miasabi a une auto circonstance. Miamankotai parce que miasabi a une auto circonstance a yepi de sama. Magimi personnellement et faye yepi de sama na leti fashi. Sana leti fashi giyu. So fashi taki khobre ki. Aleti fashi aleti fashi gimito. Nataki ye khobre ki konyanga i savoir sont des impliqués didibi sanyaini. Yefu sasa wantaki
mi wani gi un exemple clair mbetayi taki mi ganda abe wan médecin traditionnel to anga gunwi anga desanda be ye pisama asom taigi mtayi taki abon fumena ya be boko pen atu aga gunwi mi opa de simi ma ala te itimi opa be khobroy de gunwi to no itimi shi a khobroy wansani dinai go anga gadu da wantaki mais ça va fuko tayi satanique sani en fait. Alors, maintenant que Mietaki, est-ce que finalement, il y a une différence entre un médecin traditionnel et un bonouman? Parce que Miteme est bonouman à une médé, à un sama de bonou, n'a un fachidia de fanou. Kadena pishi de wa fusta usevi. Ala da kande, abi sana pishi de bonu, wa fachidia ja de fanou du konfusta. Wa bonuma sana fachidia wa yoli langa mo shtaki apiki fia bi fanou du. Sana fachidia bonu ja de fanou du fitita kwa bonu en fait. Gimi et que femme taillou quand mi na bien bonne compréhension faut savoir ta un bonnement parce que mi mechi tout ça ni abonnement ga médecin traditionnel gimi te mi ye bonnement quand mi sa trompé par rapport na famille chiden parce que mi na noiti go abonu campu ma mi habite fou témoignage ou un bonnement mi gi un exemple clair ou me shobe gi un témoignage abe wani go flyway OK ça bonnement du mais ataki ala dende so meteke un exemple ça bonnement du fou ku manten alikio fu ku manten atia me shogwa wata go to wa me shobu wata OK ko cha en se fanga skermes to wa wata do me so sanya aini bushi so fa mu cha lai il faut ça wanta kito da gimi est-ce que déjà gimi a akna peto ye selia sama siligi wata sani yes en fait ye seli asama sili gididibi ma u desa mana abia dimension fasamde so ide meke to we go do sani u sabisa we go do datina a image déjà di mi fu un bonuma dam fait que femme taki sont tenala de bonuma de so kademi na abia définition pour ça wanta mais justement mina piste mina tak OK kane de sama digia tolina pe kane ise sab kane sama be wango do sani ne asama gona asama jabengo kande asama gone godon sani ya fende yepi ya wan kai bonu manen de sanda pe sabi ala de sanda jaini parce que wan sama di wan yepi sama ifo bonu mana wan sama ke wiya so ma abi tout c'est tout ise de kita ke abi sama jode ala tike fa batta ka sani e ala tike fa gwa kel kape o fo di ni gadude abi bunse anga ogise parce que tide amata imta ke akeli kinabi ogise tout anabi no ogise no exactement afu ala tisanya bonu sani nga abi anga dami to takito de wandi gimi de wandi dubu me taki da médecin traditionnel gimi de wandi do wo ko na abu fashi de wandi khobre ka wi apiki fi kiu ala fashi taka ayu ko we ka bana ala fashi woli to mention nga mona wo parce que no wa ai taki go nyana ifna wa ifu sa safe mo OK da kina qui faut takider abi bunsenga ogise tout donc après na anga ogise na lasse na ala des niveaux tu comprends donc moi je pense sincèrement que kande e fu mo poti un bon kande mo taki sorry mo abi full stop ava prends ça OK là taki ayu save ko ise staki au passayo tu ala sagi wa peki supplément parce donc et que fambe itaki abi bunse anga ogise aini ala dempisi mi otaki de sama dite ka savoir faire fu de grands sama mi otaki un plus otaki gimi na osudata médecin traditionnel ye fustan da kandidata pichi finalement mi otaki awishima mais ça fu mi otaki so anga en fait tu vois mi asabi so utu momi mpotine OK là tra kia dona akaba pishi dota kina you parce que fa yo kaba émission so dota kina you no ya so na ofika gifi kaba émission c'est ça donc sorry parce que apiki mes jeux fumé elle est un peu agitée avant mais poti mets les boules ici non dis pas vous tu veux pas donc fumu kaba émission miwani déjà premièrement gi ala de sama garantangi dibe connecté tide wishi be d'accord et fiade d'accord adati de kai être unique dawanta ki sa liki wa sama sonde de d'accord agenda yegi point de vue tout dati ne na kenki denki mi denki de sobreti fu dati taki usa kenki denki ai nuan leshpe ki fashi futai utaki
wishi sampasa ainu libini mi de ate mo vi wan futa yutaki so langa wande opo awi ede hopu de aina libi me asabi fu saide meke eketi de me asabi saidanga yayati mang sowel umang mi sataki de manenge afiate fu de mo hei de na wani takima e faini yatinya na igo sabi taki mi miti wan gadu eni yuse fisa mitientu tide ina abia pa kisei fu dati den sama utaki na wetman dishi dati ma metai taki mi mitien personnellement en mi wana sama jolei donc if you am miti gadu personnellement face à kengi libi a yeside en gadu de ala pewide solanga ikaine namo tout simplement okay wa egete uteke wi crown uteke a décision en fait fou wani chayu crown da wo shalibita fashion okay ala fashia gantangi fisi sa di beko kengine kanga otide ke faita ki ato ki fa sa ta ki ko pe sabi mangi ala sama sa ki fi pishi pe fa de kan ala sama mishi kanya mishi wan pishi pe kande ya be ibe wachi wata fashina wakishita ki okay if you want to kanga say so na ego in the Facebook na Jessica fa de tagi den de réseaux fifu de sama ko teke yu crown baka a aini juka aini fashion a reprend ta couronne donc à tout part inade okay donc wata kila ego na sisa na ego takiange makandi fu mo kengine kenge na wita ki lobi gi paso ambushi neti ariki mafura yu tanga yusefi many thanks to one fudi be active ko takianga utide lobi ciao ciao bye aliki manga fu radio urutu datorakia sisa de be kai regiska be kon kengine kanga wali ki mafura radio urutu datakia no na so udona akaba pishi fu a programa ya so dataki many thanks gi you etwaleshi you debe take you ten kon aliki asisa so ise kaba takia ude aso hukengile kenga usevi sabi made amo sabi mala sama e kwange denki bikana denki fu emeke radio to go mo fawe ke fa usabi dato taki we miti fodo ko bakani sexuality programme en sata we michanga de bara fu ghetto crew jo kongi wanga mon show live ini radio lutuna so emeke moiti fu changwe mo fawe many thanks yonga you be connected de kon aliki award to fu asisa sa sabe cha kongi asisa ne de kai register dato taki fu ango subi ego suena la de page payment lobby you bye bye shibi shuti na 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 yeah Live ini radio tu tak kiuru nak apa pisu pas wambu syuting cari ke mafura radio tu beda mau ada mau ngau tidak kowe. So much love for Michi Watari Bakari Kimafura Radio to follow Radio to fina abonné na de page pe radio to de 120 000 abonnés live à radio to many thanks for passer abonné bye bye.
energy.